Sonda safety lane re bidile ntate Thabo Kori re bidile ntate Thabo Kori wena momamedi o wa lenaneo lena ka nnete a beya lehlakore la hae mo waneng a hlakisa taba ena ya Sabata gore ka nnete Sabata yona ha e so ka e ba ntho ya modimo o hang ha e so ka e ba ntho ya modimo ebile ntho ya ba Israele me a itshetsa ka taba eno ha e itshetsa e bela mabaka ka nnete a itintsa hantle ka mo e leng ka teng me ka nnete re mo leboya haholo mohlanka eo wa modimo re leboya haholo ka boikitlaetso bo ba hae re leboa ntate Kori ke a tseba ntse mametse ntate re a leboa ntate Kori hore e be ka nnete o bile se bete o lekana hore o tlo beya taba ena ba mamedi ba e utlwe mme ka nnete ka jeno lena ho ratela taba ena ntate Kori wena mo mamedi ka nnete ile a etsa hore batho ba futhumale ha e kwana ba mamedi ba bangata ba ntshwara ha teta o tswa mona le ka manta le tla mo bula dikholo wena mo mamedi ka nnete e ne le sefako sena sa hae sa le ba ka nnete ntate Kori re mo utlwile wena ntate Qamako re mo utlwile empa ka nnete ka na le maikutlo a sa tshwaneng le ya hae gona ihle re bona e le ntho ya bana ba modimo re bona e le ntho ya bana ba modimo ga na le mabaka mme ka jeno a se mogelo wena mmamedi ka jeno hore hae ge tla ba le moeti wa rona ya itseng ka nnete nna ke na le mabaka ke na le tabeng ena ya ntate Thabo Kori ha ke bone jolo ka ha a ntse a e bona nna ke bone jwale e hle Sabata ke ntho ya modimo ha e sale ile ya modimo ho tloa qalong e tla be nne ya modimo ho isa qetellong mona moahlodi ke modimo hape moahlodi ke wena mo lapeng e tla tolokwa ke modimo ditsebeng tsa rona le dipelong tsa rona hore hantle ho le nepo ke ho feng mona re tshepela modimo ge mona mmamedi ge dumela ho sa dumellane mona ge dumela ho sa dumellane jole ge fe modimo sebaka e ga ke go betse mane go taba tsena dikoloka di dingata haeba ditaba tsena di ntlotse ke phamisa matswa ke re modimo go ba kwa le bitso la hao mona ntate Kori na bua nnete ka pomete rona o ne a bua nnete re ka o rialo ke hle ke ya gele ka ga sootlo re tlo ba le ntate Phutheho Thinyane o tla kena ka mohala mohamedi o tla kena ka mohala ba jwale o batla a le sebakanyana empa o ntse a mametse ha o lefatshe le bonolo mamedi lefatshe le bonolo tswe ba ga mametse ba le hole hampe ntate Rustenburg ba mametse le mo sekwana re mametswe na le metswalle ya ka mono no ba mamelang ba mpa ba sitwa o kena di tseba gore nana o lena le etsa phetho e kgolo bona bo haisale le etsa thuto e kgolo bona bo haisale ke ne ke re ke swae ka hara tsela ke suthele ntate Phutheho Thinyane ke ema ntate re se re eme ka wena re eme dipasha ngwana bo attention ke beile le tsole na la ka phatleng ka nnete ke kopantse maoto nda le Thinyane le banta ke la tshepe ka nnete le leng le tsoga ke di beile mona pela le ihlo mona o tu ke attention nare ba tete ho jwa ngwana jwale ke a utlwahala okay we ke a le bohle ntate wa ka me senze okay ntate wa ka ha ke le bohle ntate ke le boe bo ka medi ba se ale ma sa Boiketlo FM le wena ka o tshwana ntate ka le naneo lena le bohlokwa ho rona ge le bana ba Basotho jwale ke hoehlele ba mamedi ba le naneo lena hohle mo ba mametseng kgaswena ba le hona teng ya le wandate a go hlo itolo ke ntate re utlwe rona re bua le mang le haeba maemo a teng ntate re utlwe rona ka nna ba re bua le Dr. Thinyane kapa professor kapo ka mo mahlaka banka teng ka mo fihlela bo ka ba tlanga teng ntate itlhalose ka hohle jwale ebe re wela ka letaro ntate wa ka ke monna Mosotho fela ya mpanga a ithatela bebele me ka nnete ha ke le setsibi tabeng tsena tsa thuto molimo e leng theology boithuto bo motho o wentseng bo batla bo le hole haholo ditaba tsena tsa borapedi ke hlaha sebakeng sa Bothabo Themotseng o bitswang dipelane ntate ke dumela hore ha ke tshulo jalo ke di beile ntate ke le bida holo le Thinyane ba mametsa o file ka boitolo go bo no ka nne
nnete le gore re se ke ga tloa ga o beya mo o seng gona teng taba ke ena ntate eo e leng e qoqwa le ke fileng ke ntate Thabo kore ya taba ya Sabata mme ke ithutile gore o bile le maikutlo le ha o mo tabeng ena le ba ngata batho ba le maikutlo tabeng ena ke ne ke rata gore re se ke ga e araba ntate kore empa re be taba ena ya gore na ebe ba Kriste ba lokela kapa bana ba modimo ba lokela go boloka Sabata na okay ntate ntate ke a leboa ke kopa hle ke wele ditabeng okay ntate ba mamedi ba gabane ke kopa hore pele mohlomong re ka thakgola boithuto ba rona ge tle re be mantswe a magusanyane fela a thapelo morena wa rona ya halalelang re o leboile ka monyetla ona hore fa ngwana wa o tla qaqisa ditaba tse amanang le Sabata morena ge kopa ho tlo re tataise ka moya hao o halalela morena e leng ngwana o re tshepiseng ho tla re tsebisa hore se be se teng ho loka ho teng stela ka hlwete ka hona ntate re ithapalatsa le hona ho itluela diatleng tsa hao ge kopa ho kokobela mme ho tlo phame nnete ya hao ge a leboa morena amen ba mabedi ba ratehang ke kopa tle ke itlhalose hore flu batla e ntshwere tjena jwale ha o ka etsala hore ha ntse ke tswela pele ka thuto ke tle ke dumelle ho tlende ke khohlele hanyane empa he taba eno ha e tlotla e sitisa ditaba tsa rona ka jeng ke a dumela le ba bang ba tsebang lentswe lena ka nna ba maketse ba lukwa le ba tla le buimanyana ho feta ka tsela yo le sebalang ka teng jwale ke ntlo le ka ho arabela dintlha tse 10 le motso o le mong tlasa sehloho sena sa Sabata mme di ntlha tsena ke tlotla ke le ka hore ke pharalle haholo ka tsona ka mangolo a halalelang ntlha pele ke hore na hantle Sabata ke eng ebile ya bobedi ba hore na Sabata e qadile ho ba teng neng ya boraro e tla ba hore na ke mamothei kapa monga Sabata ya bone ebe hore na o na le kantse hore Sabata e tla ba teng ho fihlela neng ya bohlano ebe hore na Sabata hantle e etseditswe mang mme potso ena ya bohlano e tla re tlisa ho ya botshelela e re na molemo wa Sabata hantle ke ofe ebe ya bosupa e tla mo re ipotsa hore na Jesu Kriste yena o bolokile Sabata mme ka marata ba eno ebe re kena ho Paulus hobane ke mong wa bahlanka ba modimo a ngotse di buka kapa mangolo a batlang a le mangata haholo ka ga testamente e ntjha re ke re shebe gona yena o bolokile Sabata na ya borobong na ba Kriste ba pele ba bolokile Sabata ya leshome e tla ba gona na Sabata ilo bolokwa mahodimong a matjha le lefatsheng le letjha mme potso ya go qetela yo re tla re phenye kolla e tla ba ena e re na Bibele e re le thoka Sabata matsatsing a bofelo ka matswa go tlo sheba gona Bibele e reng ka Sabata matsatsing a bofelo ao ke dumelang hore re shegele ka haro ho ona mo mabedi ya gabane mme ke etsa kopo hle atametsa Bibele ya hao tlisha buka ya hao jwale o tshwara pene o tlo kgwarise dintlha tsena tse go tlotla re buisana ka tsona mme e re hle re qale pele ka potso ena ya rona hantle Sabata keng jwale ke la ka tsa hore pele nka mangolong e fana fela ka tlhaloso e bobebe e hlahang tlotlontsweng ya Sehebeu le ya Senyesemane ha o sheba encyclopedia ya Judaica e bontsha hore Sabata e hla lentsweng la Sehebeu e leng Shabbat jwale Shabbat ena ho thwe ke lentswe le bolelang phomolo kapa ho qeta kapa ho phetha jwale tswela pele o bontsha hore ke letsatsi la bosupa la beke ya Bajuda mme ke letsatsi la phomolo le ho ila mosebetsi ho latela taelo ya modimo ke tlhaloso eo ba fanang ka yona mona ha o ya ho ya Senyesemane ya Merriam-Webster e re ka Selatini ke Sabbatum mme ka Sekgerike ke Sabbaton ke letsatsi la bosupa bekeng le bolokwang ho tloha la bohlano e leng Friday sunset la bohlano mantsibuya ho isa moqebelo mantsibuya e le hore ke Friday sunset to Saturday sunset e leng letsatsi la phomolo la borapedi la Bajuda le ba Kriste ba bang jwale wa bona tlotlontswe ena e fihla e hokela lentswe ba Kriste ba bang
tabeng ena Bajuda e batla ile taba e zibalang hore Sabata ke letsatsi la phomolo la borapedi la Bajuda, empa jwale tlotlontswe ena e kenyeletsa le karolong ya ba Kreste, e leng yona he ntlha e re tliseng tabeng tsena tsa rona hore tle re bontshe hore taba ena ha ile hantle e ama ba Kreste a ame Bajuda fela. Jwale ka tla re qaqisa ntse ka tswela pele ka boithuto ba rona ha re ke re mangolong a halela mmamedi hobane ke yona motheo wa mantlha wa thuto ya rona, ke yona e tlamehang hore tataisa ditabeng tsa tumelo. Re bala ho Exodus chapter 16 verse 23 ya teng tlo e bala ka potlako, ntlha tsena di ngata haholo mmamedi tseo ke di fupereng. Jwale ke kopa jwale ka ke tshulo o tlo ngole ditemana tsena fatshe. Re bala Exodus chapter 16 verse 23 ya teng re a re ho bona ke yona taba e boletsweng ke Jehova ho sesane ke tsatsi la phomolo e leng Sabata e kgethetsweng Jehova. Re ke ise mono o re ho sesane ke tsatsi la phomolo e leng Sabata e kgethetsweng Jehova. E le hore ntlha pele ke hore ra ithuta mona hore Sabata ke letsatsi la phomolo le kgethetsweng Jehova. Ha o ya ho Exodus chapter 20 verse 10 ya teng, Exodus kgaolo ke ya 20 re bala verse 10 ya teng e re empa letsatsi la bosupa ke phomolo ya Jehova modimo wa hao. E le hore taba ena re tlisa mo re reng matsatsi a beke a supile ka palo, mme leo e leng la phomolo le leng fela ke letsatsi la bosupa e leng lena le bitswang Sabata le kgethetsweng Jehova modimo. Re arabetse potso eno ya pele. Le ga bua ka Sabata mmamedi o tlo hlakela hore bua ka letsatsi la bosupa, letsatsi le qetellang beke e leng letsatsi la Moqebelo. Potso ya bobedi ke hore na Sabata e qadile ho ba teng neng? Sabata e qadile ho ba teng neng? Jwale Bibele e re fa karabo kena ha o ya ho Genese kgaolo ya bobedi re nka temana pele ho isa ho ya boraro e re mahodimo a phethwa jwalo le lona lefatshe dintho tsohle tsa teng. Modimo a phetha ka tsatsi la bosupa mosebetsi o entseng, mme ka tsatsi la bosupa wa phomola mosebetsing ohle o entseng. Modimo a hlonolofatsa tsatsi la bosupa mme wa le kgetha hobane o phomotse ka lona mosebetsing ohle o Modimo o entseng ka ho sebetsa. Jwale re ithuta ntlha e nngwe ya bohlokwa mona hore Modimo o hlotse mahodimo le mafatshe le mawatle a dintho tsohle tse ho tsona ka matsatsi a tsheletseng a beke, 6 literal days. Mme ka letsatsi la bosupa Modimo ho bonahala a ile a phethela kapa Modimo a qeta mosebetsi ohle o entseng. Jwale hona le se seng se o re lokelang ho ithuta sona mona hore letsatsing lena la bosupa hona le dintlha tse tharo tse ka sehlohlolong tse hlahiswang ke mangolo a halelang. Ntlha ya pele ke hore Modimo ho thwe o ile wa phomola. Ya bobedi, Modimo o ile wa hlonolofatsa letsatsi lena. Ntlha ya boraro ke hore Modimo o ile a le kgetha. E le hore karabo e bobebe ya potso ya rona ya sehloho ke hore Sabata e bile teng tshimolohong hang ka morao popo ya dintho tsohle. E le hore ha Modimo a sa phethetse mosebetsi ohle wa popo ke mona moo jwale a ileng a phomola ka letsatsi la bosupa. Jwale re tle re hlokomele hore Modimo ha a phomola hobane a ne a kgathetse kapa imetswe ke mosebetsi, empa phomolo eo ke sesupo sa hore o na phethetse tshebetso yohle ya popo. Mme re tla hopola hore Mopesalema ha bua ka Modimo ho Pesalema yane ya 121 verse 4 ya teng o re bona ha o tsele ha robale molebedi wa Israel. E le hore Bibele e hlakile hore Modimo wa rona se Modimo o thiba sela o kgathalang jwalo ka rona batho re kgathala. Taba eno ya hore o phomotse ka letsatsi la bosupa disupo sa hore o na phethetse tshebetso yohle ya popo. Ke nana ntlha potso ena bobedi e batla e hlakile. Ya boraro ke mang mothehi kapa monga Sabata? Hobane re tlameha re tsebe hore taba ena eo re ntseng re tsenkulla ena e ntse re isa kwana le kwana, monga yona ke mang a faneng ka yona. Jwale Bibele ha ya re patala ditaba tsena. Deuteronomy chapter 5 ha re nka temana ya 13 le 14 ya teng e re o tla sebetsa ka matsatsi a tsheletseng o etse mosebetsi wa hao wohle, empa letsatsi la bosupa ke phomolo ya Jehova modimo wa hao. O seke wa etsa mosebetsi le o mong ka lona. Tshwara mantswe ana moya kgabane e re empa letsatsi la bosupa ke phomolo
ya Jehova modimo wa hao ke ntlha bohlokwa ena ha re fetele temaneng engwe re tlo tla re di bopa mmoho re fetele ho Isaiah kgaolo ke ya 58 temana ke ya 13 Isaiah kgaolo ke ya 58 temana re nka ya 13 e re ha o ka thibela maoto a hao hore a se ke a senya sabata wa tela mosebetsi wa hao ka letsatsi laka le kgethehileng ha o ka bitsa sabata letsatsi la thabo letsatsi le kgethehileng la Jehova wa lebitsa kgahliso ya hao ha ke felise mono ka lebaka la nako ntlha bohlokwa ke re ithuta mona hore sabata ho thwe ke phomolo ya Jehova ho Deuteronomy 5:13 ha re fetela ho Isaiah chapter 58 verse 13 e re sabata ke letsatsi la ka le kgethileng ke modimo ya bua e le hore sabata ke ntho ya modimo mme ha se letsatsi fela ebile ke letsatsi le ntseng jwa le kgethileng mareka ha o sheba mareka kgaolo ya bobedi temana 28 ke temana engwe re tlotla ka sebetsa ka yona nako le nako ha ntse re tswela pele ka boithuto ba rona Christ o bua mantswe ke yana o re ha ho le jwalo mora motho ke morena le wa sabata e le hore Christ ke morena mme boreneng bona ba hae ho bonahala letsatsi leo e le monga lona a le ownang e le la sabata le letsatsi la bosupa e le hore sabata ke phomolo ya Jehova sabata ke letsatsi le kgethileng la modimo Christ ke morena wa sabata jwale ntlha ena e re tlisa mo re hlokang ho etsa tlhokomediso ena mamedi ya kgabane hohle mo o mametseng taba ena o le hona teng le bohle ba shebeletseng kgaso ena re teng le qepheng lena la tseba Bible Ministries ke a dumela ba bang ba ntse ba kgeta dimilio le qepheng leno ke etsa tlhokomediso e bohlokwa haholo mona hore sabata beng ba yona ha se ba Juda ke a pheta sabata beng ba yona ha se ba Juda ha se ntho ya ba Juda hape ha se ntho ya batho ba kenang kereke sabata Seventh-day Adventist yora kapa ba kenang kereke IPCC kapa Shembe beng ba yona se ma Rastafarian ho hang ha se ntho ya mang kapa mang empa ke letsatsi le kgethehileng le halalelang la modimo wa Israele ya ntse mahodimo le lefatshe ke ntla bohlokwa haholo ena hobane o tlo hlokomela hore boithutong bona ho na le kutlwisiso e itseng ya ha ntho ena ke ntho tsa ba Juda ena ke hore mme ha ona le temana e ka tisa ndabe eno ya hore ke ba Juda ke bona ba itlhaiseditseng letsatsi lena monga lona ke modimo ka sebele o leng ka ile letsatsi la phomolo leng ka letsatsi le kgethehileng o leng ka ile letsatsi la hae hore ke morena wa lona ha o sheba Nehemia kgaolo ya borobong Nehemia kgaolo ya borobong ka temana 13 le 14 ya teng le yona e boela e hlahisa dintlha tse ding mona e re wa bua le bona o le mahodimong wa ba nea dikahlo tse lokileng le melao ya nnete le ditemoso tse molemo di ditaelo e re wa ba tsebisa sabata ya hao e halalelang mme wa ba bela ditaelo le ditemoso le molao wa Moshe mohlanka wa hao ntlha ena e bohlokwa ka ho fitsa Nehemia ona a tseba hore ntwena hantle tsatsi lena ha se la rona molao ona ha sabata ha se wa rona ke ho wa reng wa ba tsebisa sabata ya hao e halalelang jwale ke nana ntlha borao hore e hlaketse mo mamedi hohle mo a leng hona teng hore sabata ke letsatsi la modimo ha se letsatsi la motho potso ya bone ke gona modimo hantle o na le kantse hore sabata e tla ba teng ho fihlelane wa ntlha ena e bohlokwa nka hore pele re ka potlakela taba ya hore sabata e fedile ke hore tlameha re ke re khutlele morao ke re ipotsa gona hantle mongata ba ha ile mo re se re fumana ho tswa mangolong a halala hore taba ena ke ya modimo hantle modimo ka boyena ha na fana ka sabata ebe o na le kantse hore e tla ba ntho e tla kena sebetsong ho fihlelane mme re tlotsi patsipa mangolo a smaka a tla re fa motho o batlang o hlakile wa hore na tsamaiso ya modimo e eme jwang dintlheng tse amanang le ditsitsa di hlonolofaditseng ke khutlela ho Genesis chapter 2 verse 3 ke khutlela ho Genesis chapter 2 verse 3 e re modimo a hlonolofatsa letsatsi la bosupa mme wa le kgetha hobane o phomotse ka lona mosebetsing ohle o modimo o entseng ka ho sebetsa hana modimo o reng ka dintho tseo a di hlonolofaditseng ke re ipotsa gona hana modimo ha hlonolofaditse dintho o a reng ka tsona go tlonka mohlala fela Dikronike ke tsa pele re bala chapter 17 verse 27 a teng e re mme jwalo a ko hlonolofatse ntlo ya mohlanka wa hao hore e nne hlole le teng ka ho sa feleng pontsheng ya hao
hobane seo o se hlonolofatsang Jehova e ba se hlonofetse ka ho sa feleng. Ke kopa re phete taba ena qetellong mona e re hobane seo o se hlonolofatsang Jehova e ba se hlonolofetse ka ho sa feleng. E le hore mohlanka modimo mona Davida ha etsa thapelo a rapela hore modimo a hlofatse ntlo ya hae, o hlahisa ntlha engwe e matla ka ho fetisa mona hore ha modimo a ile a beha hlonolofatso hodima ntho e itseng, ho bonahala taba eno e tla hlonolofa ka ho sa feleng. Ke principle ya pele. Numere 23 verse 19 le verse 20 ya teng. Ha ke re utlwa hore na re ka tsipa eng tabeng tse amanang le hlonolofatso temaneng tsena. Ha o e bala mono e re modimo ha se motho o tlo o etse leshano kapa mora motho hore o tle o bake. Seo o se boletse na o keke wa se etsana, seo o se rerileng na o keke wa se phethana. Jwale ha o ya ho 20 mane e se re o hlohonolofaditse nkeke ka o fetola. E le hore ntlha ena e re beha boemong boo re reng modimo ha o kgutlela morao ho Genesis chapter 1 mane ha ntsa sebetsana le taba tsa popo, o ile a hlonolofatsa lenyalo ka letsatsi la botshelela. Ha o bala Genesis chapter 1 verse 28 ya teng. Mme tsatsing le hlahlamang leo kapa ka morao a hlonolofatse lenyalo ka letsatsi la botshelela, o ile a hlonolofatsa letsatsi la bosupa e leng lena leo re reng ke la Sabata ho latela temana eo re seng re badile e leng Genesis kgaolo ya bobedi ka temana ya pele ho isa ho ya boraro. Jwale sena se re seo modimo o se hlonolofaditseng se tla dula se hlonolofetse ka ho sa feleng. Hape ha hona motho ya ka se fetolang ho latela temana tseo re seng re di badile e leng Dikolonke tsa pele chapter 17 verse 27 le Numere 23:20. Ka mantswe a bobebe, lenyalo le Sabata di tla dula di hlonolofetse ka ho sa feleng, mme ha hona motho ya ka di fetolang. Ke a pheta popong ya dintho, modimo ka letsatsi la botshelela o hlonolofaditse lenyalo, mme ha fetela letsatsing la bosupa o hlonolofatsa letsatsi lena e leng lena leo re reng ke la Sabata. Jwale ha o sheba principle e modimo a sebetsang ka yona ka dintho tse hlonolofetseng ke hore ha modimo a ile a hlonolofatsa e ba ntho e tla hlonolofala ka ho sa feleng, mme ha hona le motho ya ka ba le matla a ho fetola hlonolofatso eo. Mohlomong e se ka ba hore na modimo yena o sa etsa qeto ya hore a hlanohele hlonolofatso eno a neng a e beile, mme boholo ba rona re tlo dumellana hore lenyalo le kajeno le ntse le hlonolofetse. So sa tsotelle na diabolosi o le ranthanya ho lo kae ke bohlola ke dintho tse ngata tse re ka buang ka tsona tse leng diqholotso kgahlano le lenyalo. Ba mokreste mo le mo ke a dumela o ntsa tsitlalletse tabeng ya hore lenyalo ke sitsi se halelang sa modimo, hobane modimo le hlonolofaditse ho tloa kae serapeng sa Eden. Empa wa makatsa hore seo modimo a se hlonolofaditseng hang ka mora lenyalo e leng Sabata, ho na le maikutlo a hore ke ntho ya Bajuda ene se felletswe ke nako, mme re tlo tla re di hlakisa dintlha tsena ka mangolo a halela ha ntse re ya pele. Ke batla ho ala motheo ono hobane o bohlokwa ka tsela e kgethehileng. Modimo o hlomamise Sabata le pele sebe se kena lefatsheng. Ke ntla bohlokwa haholo ena hobane hangata hona le maikutlwana hore Kriste ka ha o sa le teng taba eno ya Sabata la lokela a e fedise. Jwalo ka ha ekare ka ha Kriste o na tlo fisa sebe Sabata e hokahane le sebe athe no ha o jwalo Sabata e bile teng le pele sebe ya teng. Re tla inontsha taba ena ha ntse re ya pele. E le hore Sabata ha o ka e sheba ka nalane o tlo hlokomela hore e bile teng dilemo tse hakanyetswang ho dikete tse pedi tse nang le 500 e leng 2500 years pele ho ka hlasa setjhaba so thweng ke sa Bajuda. Jwale taba ena e re ha hona mo tlhaho ya Sabata e amanang le moloko wa Israel, hobane nakong eo modimo a neng a hlonolofatsa Sabata batho ba neng ba phela lefatsheng ka nako eno e ne le Adama le Eva fela. Ke ntha bohlokwa ena re lokelang ho itisa mmamedi. Ha Sabata e ne e hlonolofatswa batho ba neng ba phela ka nako eno ho latela nalane ya Bible e ne le Adama le Eva fela. Mme re ke dilemo tse ishang kapa tse hakanyetswang ho dikete tse 250 pele ho ka hlasa setjhaba so thweng ke sa Bajuda. Mme ke yona taba ena e boela ntse tiisa taba hore hantle taba ena ya Sabata ke ya modimo ha se ya Bajuda. Ha ke re kena ntlheng ya bohlano Sabata hantle e etseditswe mang?
hobane se re ithutile jwale monga yona ke modimo, monga yona ke modimo wa Israel ya entseng mahodimo le mafatshe. Jwale o na etseditse bomang ha ile mo ile monga yona batho bao a neng a ba etseditse yona ke bomang. Jwale ditsen lengolo lena re tla le pheta hangata lena la mareka re ke re chapter 2 eno ya yona re shebe verse 27 ere Jesu a re ho bona sabata e entswe ka baka la motho ha etswa ka baka la sabata. Ke a e pheta. Jesu a re ho bona sabata e entswe ka baka la motho ha etswa ka baka la sabata. Mme ke nnete e hlolla nyira bo mbele bontate ke hore re a hlomela tsatsing la botshelela motho ne le ha modimo a ne a mo bopa. Jwale re kekeng ra iphumana re motho o entswe ka lebaka la sabata bana sabata ene so beting ka nako eno, empa ka morao gore motho a tle a hlolwe ke mona mo sabata e hlahang. Jwale modimo a re fa hore a lebaka la hore ke entse sabata e ne le hore motho a tla imunye monana ka lona go tlo e bona ntleng tse latelang. Sena ke sesupo sa hore sabata e etswe motho e mong le mong ya bupuweng ke modimo. Sabata ha ya etsetswa mojuta fela jwalo ka ha lenyalo se re bontshitse hore ha se la mohlobo wa bajuta fela empa e le wa mmopohle wa diatla tsa modimo. Mme o tla ithuta hore la ha o sheba lentswe la sekgeriki mono la motho anthropos, o se bitswe lentswe la sekgeriki le anthropos e leng mankind, humankind, ke hore botho bohle, ke hore ha se Christ ha na re sabata e entswe ka baka la motho ona sa re ai sabata e entswe ka lebaka la bajuta fela. No, ihe ona re e molemong wa motho. Mme jwale ka se re bontshitse hore ke dilemo tse 2500 pele ho ka hlasa setjhaba sa bajuta ile hore sabata ena ene akaretsa motho e mong le mong yo modimo a tla mmopa. Re tlo tla ka e bona hantse re tswela pele. Mme taba ena o tla bona hore e a thaselisa ka hore ha o e lata tshimoloho mane yo fa hore sabata le lenyalo ke mafahla se ntho tse pedi tse o ka di arolang ha o ka thola wa e shebisisa system e modimo a sebetsang ka yona. Jwale re tla re shebe hore na ntlha ena ya botshelela yona re ya arabela jwang. Molemo wa sabata hantle ke ofe? Hobane modimo ha ile mo e le monga sabata e bile a ifile motho o fumana eng? Ke hore ke eng e tswelang motho molemo ha a boloka letsatsi la sabata. Ntlha ena e bohlokwa haholo hobane ke ithutile hore hangata qhwebeshano e bang teng tabeng tsena tsa sabata e hlaha hobane bakreste ba bang ba sa bone molemo wa poloko ya sabata. Ke hore ba kgona hore melao ena e meng ba bona okay ke ihle ke sebe hore motho a ka utswetsa e mong, ke sebe hore motho a ka etsa bofebe. Taba eno e ama dikamano tsa motho le motho e mong. Ha wa nepala hore motho e mong a bue leshano. Ke hore ba kgona ho bona taba ena ya hore melao eno ya mana le morality ke hore taba tsa maitshwaro. Empa jwale ntwa e kgolo kapa mo ho bonahalang hona le lesira le kwaelang kutuso ya rona le hlamona mo ge batlang hore sabata ina le mona ke batho ba se tlo utlwisa rona ha ke roba sabata ha ke sa e boloke ke eng ke lahlelwang ke yona ha ke e boloka ke eng ntho e ke e fumana. Jwale ke engwe ya ntlha tse bohlokwa haholo tse ke batlang hore re tlo tla re di pharalatsa ka mangolo a halelang hobane jwale modimo ha fane ka dintho fela tje. Ke hore ntwe ke ithuteng ke hore ha o bala bibele ka hloko o tlo hlokomela modimo ntwe engwe le engwe o etsa ka sela e hlophisehileng. Ke rona sa gele dintho fela tjena hore mpebe o ntwe engwe le engwe ya modimo e tsamaya ka order o hlophisehile ka tsela e kgethileng. Ke bala phetoleleng ya ena e ntjha ya Sesotho ke phallo e leng Exodus chapter 20 verse 11 re fumana molemo wa pele wa hore sabata e beuwe le sehopotso sa hore tlholeho yohle e tswa diatleng tsa modimo. Ke ba o engwa pe fatshe ke hore melemo ena ke nkala ka tsa ka hohle mmamedi ya khabane hore o ko engole fatshe. Jwale ha o qeta ho engola ke akgala dimana khediba molemo wa pele ke hore sabata e beuwe e le sehopotso sa hore tlholeho yohle e tswa diatleng tsa modimo. Exodus 20 verse 11 ke itseng ke bala ka phetolo e ntjha Sesotho ere ka matsatsi a tsheletseng morena o ile a etsa lehodimo le lefatshe le loatle dintho tsohle tseo tsona mme a phomola ka tsatsi la bosupa. Ka baka lena morena o ile a hlonolofatsa letsatsi la sabata a le halaletsa. Ntlha ena e bohlokwa haholo hobane
ke yona e senolang matla a modimo a popo. Ha o bala Exodus chapter 31 verse 17. Exodus chapter 31 verse 17. Ere Jehova o entse mahodimo le lefatshe, mme ka la bosupa o phomotse. E le hore taba ena ere ho boloka Sabata ke sesupo sa ho amohela hore motho ke sebupua, mme mmutu wa hae ke modimo. Hape modimo ha hloke dimilione tsa dilemo ho bopa lefatshe. Ya e pheta ntlha ena. Hwane bohlokwa haholo. Ho boloka Sabata ke sesupo sa ho amohela hore motho ke sebupua, mme mmutu wa hae ke modimo. Hape modimo ha o hloke dimilione tsa dilemo ho bopa lefatshe. Mme itiswa ke Psalm 33 verse 6 ya teng mono o tla fumana hore ho thwe mahodimo a entswe ka lentswe la Jehova, le makgotla ohle a ona ke podulo ya molomo wa hae. Taba ena ya bohlokwa hobane ho fedisa Sabata ke hona ho entseng hore bo tlhaleng-tlhajana ba matsatsi ana ba tsamaye ba hokahanya tlhaho ya motho le tshwene. Hona le thuto ho thweng ke evolution. Theory tse fihleng di tlosa matla a popo a modimo. Jwale Sabata yona e re modimo o hlotse lefatshe le mahodimo le mawatle dintho tsohle ka matsatsi a tsheletseng fela, 6 literal days. A phomola ka la bosupa. Jwale ha o amohela poloko ena ya Sabata, o ananela hore ihle modimo o na sa hloke dimilione tsa dilemo hore ebe le ntho tsena tseo re di bonang ka jeno di teng. Tsena tsohle modimo o di entse ka lentswe la hae. O na laela fela hore kganya ha e teng, ebe kganya e ba teng, le tse ding tse ngata. Mme kgubu ya matla a popo ya modimo re fumana tabeng tsena tsa Sabata. Jwale o keke wa boloka Sabata ya ba kgutla o dumela thutong ya evolution. Hape o keke wa dumela hore modimo ke mmutu wa dintho tsohle, wa boela wa hatikela Sabata ya hae hobane hantle Sabata e beuwe e le sehopotso sa hore tlholeho yohle e bopuwe ke modimo. Mme o tla bona hore taba ena e bohlokwa haholo ya ho tempella, ho hatisa le ho toboketsa taba ya matla a popo ya modimo. Ha o sheba ho bodiketso mane chapter 17 ya teng verse 25 ho isa 26 ya teng re tlola re ya bo 28-29. Hona le mantswe e Paulus ana bua ka matla mono mo a re modimo o entse lefatshe le tsohle tse ho lona e leng yena morena wa lehodimo le lefatshe. O keke wa aha ditempeleng tse entsweng ka matsoho. Ha o sebediswe ke batho ka matsoho jwalo ka hoja o hloka letho, kante ke wona o fang bohle bophelo le phefumoloho le dintho tsohle, hobane ke ka yena re utlwang, re sisinyang, re leng teng. Jwale ha o tswela pele mono ebe re ha re a tshwanela re ka lekanya hore modimo o ka tshwana le gauta, le ha e le silivera, le ha e le lejwe le betlweng ka masene le ka kgopolo ya motho. Jwale o tlo fumana hore Paulus o le ka kgutlisetsa batho bana ho modimo wa nnete. Mme modimo wa nnete o tla mo tseba ka ho hlola, ka ho bopa hore lefatshe le teng, lehodimo le teng, mawatle a teng, le rona re le batho re teng tjena ka lebaka la hore ho na le a re hlotseng, mme setempe se beuweng hore hopotsa hore ho na le a re bopileng ke Sabata. Ke ka ho modimo a fana ka mona bona hore ke hore ke entse mahodimo le mafatshe le mawatle dintho tsohle tseo ke ka hona ke laela motho a phomole ka letsatsi la Sabata. Ke molemo wa pele o sehopotso sa hore modimo ke yena a bopileng dintho tsohle. Molemo wa bobedi, Sabata e re ruta ho ananela modimo e le mofani wa dintho tsohle. Ho phomola ka letsatsi lena ke pontsho e tiileng ya hore re a utlwisisa hore ha se ka matla a rona re phela, mohlodi wa bophelo ke modimo. Mme yena ke tlo ya ka fela ka lebaka la nako, hobane ntlha tsena di ngata haholo. Ha o sheba ho Exodus man chapter 16 ya teng verse 4 ho isa ho 30 ya teng, o tlo fumana hore modimo o fihla a re batho bana ba olle manna ka matsatsi a tsheletseng. Jwalo ona bontshitse hore tsatsi le leng motho a bokelle manna a lekaneng lapa la hae, e ba entla ba homereleng kapa tse pedi, ebe tekano ya letsatsi leno. Hobane ha o ka bolokela letsatsi le hlahlama manna ana a tlotla a bola. Jwale e le hore tla ba tsatsi la pele la boraro jwalo, empa letsatsi la botshelela le etellang pele kapa le tlang pele ho la Sabata, o na laetse hore ho ka bokellwa habedi ho feta ka tsela eo ba ntseng ba etsa matsatsing ana a mang. E le ha ke nke mohlala, haeba lelapa la ka ke ntse ke sebedisa 10 kg, se ke nka mohlala fela hore ke 10 kg
ya manna letsatsi le letsatsi ka letsatsi lane la botshelela se ke lokela ho olla 20 kg ile hore ke 10 kg ya tsatsi la botshelela ebe ba 10 kg engwe hape ya letsatsi la bosupa hobane modimo la laela hore ka sabata teng le ska balaya la batla manna mane ke tsatsi la phomolo ho tlameha ho phomola ka lona jwale o tlo fumana hore ka lebaka la hore motho e sale ana le bothata le ho dumela dipolelo tsa morena modimo ho la nna le ba bang ba fihlang ba ya ba o sheba gona manna a teng ka letsatsi la bosupa mme ha ba fihla mo fumana hore ha ona manna jwalo fela ka le matsatsi ana o tla fumana hona le ba bang ba ileng ba bokella manna ya ba bolokela letsatsi le hlahlama mme o tlo fumana hore ana sa tswa a bodile e se le diboko jwalo o tlo fumana hore modimo o ile a halifiswa ke taba ena hobane o na bona hore bana ba ka ba ntshepe ke hore ha ba utlwisisi hore ha ile hantle ha ke itseng ollang habedi ho feta matsatsi ana a mang ka tsatsi la botshelela hobane sabata ha ona letho leo le tla le fumana ke ka taba ena ha e re qi ho bona ba ntse ba batla ho ya ka ntle ka bane ka sabata ba go tsomana le manna thuto e re e fumanang ke e feta be thuto e re fumanang ke fe bomele bo ntate tabeng ke hore ha re boloka sabata ke mo re keng ga belaela ke rata taba engwe e hlahiswang ke Jesu Kriste mona ha o bala Matthew chapter 6 ya 10 verse 44 e re ke hore ke ga belaela tsa ho sesane hobane ho sesane ho tla ipatlela sensa ho letsatsi ka leng le lekanywa ke tsietsi ya lona mme re tla tseba hore bophelo hantle bo diatleng tsa morena tshepo yohle ya dijo diaparo mosebetsi le sohle seo re se hlokang hantle ntho tseno kaofela ha tsona di kolla matleng a morena modimo to ha o boloka sabata o na le kutlwisiso ya hore ha ke sa sebetse ka letsatsi la bosupa ha ona letho le ntahlela hobane ha ile hantle dintho tseo ke nang le tsona ke ditlhonofatso tsa modimo so ha ke etsa qeto ya ho ananela phomolo ena ya morena modimo ha ke na tshabo ya hore ke tlo fellwa ke mosebetsi hobane wa tseba hore mosebetsi ona o tswa diatleng tsa modimo ke o fuwa ke modimo hore ke a phela hore ebe ke ratile tebane yane e re badileng ho diketso 17 mane e reng ke ka yena ho utlwa ke ka yena re sisinyang re leng teng hore ha o boloka sabata o na le tumelo e felletseng ya hore bophelo ba ka bo diatleng tsa morena modimo ke hlahisa tabelo le bana tshabo e nngwe e teng matsatsing ana o tlo fumana batho ba tla utlwisisa tabena a sabata empa qholotso e be hore hele jwale be ha ke theole ka sabata monga ka o tlo hore ke tlo lahlelwa ke mosebetsi mme o tlo bona hore hantle modimo o sebetsa ka teko ya botshepeng ntwe na ga ka lata le o tloa morao tshimolohong serapeng sa Eden modimo hore le ka ja difate tsohle le ka ja difate tsohle tse teng mona ha e se hore le je sefate sane se a ra tshimoleng sefate sa tsebo ya botle le bobe jwalo o soka nana ke hore dumelane le dimilione tsa difate mefuta e fapakaneng ya difate empa motho a tsa lesa bokgotho bo kapa dipalopalo tseno tse ngata tsa difate tse leng teng tseo a di fuweng ho ka di ja kgetha ho ja sona sefate sane se le seng se modimo a renga a ska se mme o tlo bona hore e ntse le ntho e tshwanang le ka jeno o tlo fumana hore modimo hore be ke na le matsatsi a supileng sebetsa ka matsatsi a tsheletseng mphele nala la bosupa wa phomolo empa o fumana hore re le batho re batla hore rotle ho a tshole lena la bosupa la phomolo ho bane fela ha rena tshepo ya hore ha re phomotse ka leno la bosupa modimo ntse tla re apesa re fepe a re etse dintho tsena kaofela jwale ke hlahisa ntlha ena hobane ke engwe ya khubu ya poloko ya sabata ke rata Timothea wa pele chapter 6 verse 8 ya teng ere ha re na le dijo le diaparo a re kgolweng ke tsona jwale o tlo fumana hore ke bana re tseba hore ntata rona ya mahodimong ke yena re putsang ka dintho tsohle mme ke hlahisa tamelo hobane e le thuto bomme le bontate e le thuto e lokelang ho kena ho rona hore tse ileng tsa hlahela bajuda nakong yana ya pele ha ba modimo a leka botshepehi ba bona tabeng ya poloko ya sabata ke thuto ho rona hobane ha o sheba ba Korinti bana ba pele chapter 10 verse 11 a tere taba tseo di ne di ba hlahele hore ebe ditemoso mme di ngodilwe hore re ithute ka tsona rona ba hlahetsweng ke mehla ya bofelo ntlha ena bohlokwa haholo ha re fetele molemong wa boraro molemo o mong wa boraro ke modimo ha fana ka sabata o re ke letsatsi la thabo modimo re sabata ke letsatsi la thabo jwale ba Kriste ba bangata ba lekanya hore modimo o na tla tlapa bajuda ka ho ba fa sabata
mme sabata e tadingwa e le morwalo kapa joko e boima yo modimo a neng a beile melaleng ya batho. Empa na e ne le sepheo sa modimo ho bofa batho ka sabata. Wa tla utlwa gore batho ba ngata ba lwantsana le sabata ba tla o etsa hae ke joko e boima mpe ska re duba ka melao eno e boima hadi eno gona ka nnete se re lokolozwe ka madi a Jesu Christ ska nna la re imetsa ka dintho tse boima hala tseno. Ba o sheba Isaiah e bua ntho e fapaneng ka ho fetisisa. Isaiah chapter 58 verse 13 le verse 14 ya teng re ile ra e bala hanyane nakong ya ho feta ne re establish taba hore na hantle sabata ke ya ma re e bala hape e re ha o ka thibela maoto a hao hore a se ka senya sabata wa tela mosebetsi wa hao ka letsatsi la ka le kgethehileng ha o ka bitsa sabata letsatsi la thabo letsatsi le kgethehileng la Jehova wa le bitsa kgahliso ya hao wa le hlompha ka ho lesa ho ya ka tsela tsa hao le ka ho setse mosebetsi wa hao le ka ho zibui ditaba tsa lefela ke moo o tla ithabela ho Jehova. Sheba taba ena tsebiso ya mantswe mona ho thwe ha o ka bitsa sabata leng letsatsi la thabo ke hore modimo ha ana fana ka sabata o na sa ibone le mogwalo ke hore o na sa ga bana ke ba tlatlapa ke tlameha ho ba imetsa ka no modimo ke modimo ya re ratang ke hore modimo ha ana etsa motho o mo hentse ka lerato lohle mme ha ona molao o modimo a ka o fa motho a o etsang kgahlano le yena ho tlatlapa che ke molemong wa motho hore ha o ka bitsa sabata letsatsi la thabo jwale ke rata ha ya qetwe mare ke mo o tla ithabela ho Jehova. Sabata ke letsatsi la thabo bo emele bontate sabata ke letsatsi la thabo mme e ne ka bata ba e makatsang haholo hore modimo o ne ka lokolla setjhaba sa hae bo kgobeng e khepeta ebe ha morao o ba fa molao o ba etsang makgoba ke taba e makatsang haholo hopola hore Israel e ntshitswe lefatshe la e khepeta bo kgobeng. Fela ho no ka makatsa hore modimo ha qeta ho ntsha setjhaba sa hae bokgobe ebe o se buretsa ka molao o ba etsang makgoba o ba tlatlapa. Ke rata Jakobo haholo ha ke re shebe taba ena ya molao wa ho tokoloho bane hantle modimo molao wa hae o tlo fumana hore ke molao wa tokoloho. Jakobo chapter 1 verse 25 ya teng Jakobo chapter 1 verse 25 ya teng e bua mantswe a matla e ke a ratang haholo e re empa ya shebisisa molaong o phethehileng e leng wa tokoloho mme a tiisetsa teng e se motlu ya hawang empa ile moetsi ya sebetsa motho eo o tla ba le hlonolo ho etseng wa hae. Motho ya jwale ho tla ba le hlonolo ho etseng wa hae. Molao ona ke wa tokoloho. Modimo ha tlatlape batho ka ho ba fa molao bo bele botate. Ha o sheba ke rata mo Psalm haholo ha o sheba Psalm ya 119 verse 44 le 45 ya teng se ke tla ka pele ba dintlha tse di ngata bo mele ba di tseng ke arabela dintlha tse 11 ka palo ke ho ya bosela ya hloka ho e feta bane o sana le ntlha tse ngata haholo mona e re ke tla boloka molao wa hao ka mehla le ka ho sa enka le ka ho sa feleng ke tla tsamaya tseleng e ahlameng hobane ke batla ditemoso tsa hao. Baratuwa sabata ke letsatsi la thabo le tokoloho ke letsatsi le kopanyang malapa metswalle mme le boela le lokolla makgoba le mesebetsing ya bona hobane ha o sheba Deuteronomy chapter 5 ya 10 verse 15 e re hobane Jehova modimo wa hao o ntshitse teng e leng bokgobeng ka letsoho la hao ka letsoho le matla le ka letsoho le otlulileng ke ka baka leo Jehova modimo wa hao a o laetseng ho boloka letsatsi la phomolo. Bo mele montate ke hore taba ena e kholosa haholo ke hore ane re na nako ya tla tibisa re tibise ke hore re elelle hore modimo ha ona mohla ka tlatlapang batho ba hae. Molemo wa bone molao wa poloko ya sabata o na le ntho engwe e thaselisang hona mo o re ruta bohlokwa ba ho sebetsa. Ke ha ipheta molao wa poloko ya sabata o re ruta bohlokwa ba ho sebetsa. Ha o sheba Exodus chapter 28 molao ono wa bone wo modimo a faneng ka ona o bala verse 8 le verse 9 ya teng e re hopola letsatsi la phomolo ho le kgetha o tla sebetsa ka matsatsi a tsheletseng mme o etse mosebetsi wa hao kaofela. E le hore pele motho a ka laelwa ho phomola modimo o qala pele ka ho mo laela hore a sebetse. Ha ile hantle re tla re hlokomele bo mmele botate hore mosebetsi ha se thohako empa ke tlhonofatso ho motho. Mme tabena ga ka e bona lo tloa ho Genesis chapter 2 verse 15 ya teng hore ya ba Jehova modimo nka motho a mea tshimonya ya Edene ho elema le ho elebela. Jwale ke rata Paulus haholo. Paulus ke mohlala o motle wa motho ya utlwisisang bohlokwa ba sabata. Hobaneng ke tjho jwalo? Ha ke re Diketso chapter 18 verse 1 ya teng ho isa ho verse 4. Diketso chapter 18
verse 1 ho isa ho 4 e bale ya tjena e re ka mora tseo Paulus a tloha Anthe a ya Korinte teng a fihlela mojuda e mong ya bitswang Akila ya tswaletsweng Ponta o na sa tswa tloha Italia a ena le Priscilla mosadi wa hae hobane Claudia o na laetse hore bajuda bohle ba tlohe Roma. Jwale mamela ntlha kena mmamedi mme Paulus a tla ho bona ka hobane e ne le motho wa mosebetsi o le mong le bona a dula ha bona a ntse a sebetsa hobane mosebetsi wa bona e ne le ho etsa ditente. O tlo mamele temana ya bone e mmatla ka tsela e kgethehileng e re empa ka matsatsi ohle a Sabata o na bolela ditaba sena horeng a kgodisa bajuda le bakgeriki e le hore Paulus ntshwarela mmamedi Paulus ka matsatsi yana a tshiletseng o na a sebetsa mme ho thu o na etsa mosebetsi o tshwanang le wa bo Priscilla le Aquila e le mosebetsi wa ho etsa ditente. Jwale o na tla etsa mosebetsi ona ka matsatsi yana empa ka Sabata o na kena sina go khemang jwale a kgodisa bajuda le bakgeriki ka mantswe a ma Paulus o na utlwisa hantle mola ona a Sabata o reng ka matsatsi a tshiletseng sebetsa empa lane la bosupa phomola e tla bohlokwa haholo ena bo mmele le bontate ke hlahisa hobane ka nako ngwe re na le ho tsepamisa maikutlo a rona haholo tabeng ya ho phomola ge iphapanyetsa taba yona ya hore phomolo ena e tsamaya le ho sebetsa. Ke rata ba theselo ka ba jwale ka ke shloka flu ena le batla ile teng ba mamedi tla ntshwarela ya ntate okay mona ditemaneng mona o batla o tsamatsamaka butlenyana molemong wa rona mona ba mbantse ba ngola le go ditemana tsena ba se ke ba di lahle. Okay that work ya na go di bolelang o tsamatsana e butlenyana le gore la ba he o ka di pipa fela o feta empa di be boemong ba o ngolela. Okay that re ke re role mekhaka ke di tagile tsona pele re ne re le dintleng tsena tse mo boloka tsa mo mo ke ofi wa go boloka le ka dina ke re mo ya bohlokwa ha re boloka le ka dina la Sabata ke tsela tsena di se ka le ka le mo kapo o sa tsona le mabaka a mang ka ba mabaka a mang a ka etsa hore re boloke tsena. Yes ntate ke kopa ke di watlotla ntate wa ka. Okay Mohamedi ya khabale ga le baka ndete ke kopa ke boela ke tswela pele molemo o mongwa wa bohlano wa Sabata ke hore hantle sa tsilena ke la go kgatholla mmele semoya le kelello ke tlo batla go khutlela morao fela ditabeng tse amana le bophelo ba ha jwale hona ka selemo sa 2008 hona diphuputso tse ileng tsa etswa University of Illinois di ne di bontsha hore ho sebetsa ka matsatsi ohle a beke di-company ho bonahala ho sa phamisi tlhaiso empa nako eo basebetsi ba fuwang kgefu beke le beke ke hore ba phomola ho bonahala taba eno ile a nyolla sekgahla sa tlhaiso ka tsela e kgothatsang mme ha o le motho ya nang le thasello ya etsa dipatliso tla fumana hore diphuputso tsena di ile tsa boela tsa etswa ke World Economic Forum ka October 2023 dinaheng tse kang bo Spain bo America bo Australia jwalo ihle ba fumane hore nako eo batho ba sebetsang waya ke hore ba sena phomolo ba kena matsatsi a felletseng a supileng a beke production ya theowa ke hore tlhaiso e a nyela empa nako eo batho ba fuwang matsatsi a phomolo ho bona taba ena e nyolla sekgahla sa tshebetso mme ka tla ka bontsha hore ho se phomole o ba ka kgatello e phamenya ya maikutlo NIOSH e le National Institute for Occupational Safety and Health e bontsha kgatello ya maikutlo e holofatsa mmele le kelello mmele o tlola matsatsi ya phomolo o le tlokotsi ya kgatello ya maikutlo le wana bo mokgathalo o satapeng mafu a kang bo stroke lefu la pelo le a mangata a qetella a ba teng ha motho a sebetsa a sa phomole mme o tlo bona hore le mmuso wa Lesotho ne ke shebile fela gazette ena le ke hore
e ileng ya publishwa ka ditho tsa April 2024 e leng Labour Act ya 2024 o tlo fumana ha o sheba section 186 mane e na le dintlha tse bohlokwa tse di bontshang mono ya be o tla bona ya bontsha hore a mosebetsi a ska sebetsa ho feta dihora tse 45 ka beke jwale fihla e fana ka tlhaloso ka dikoto tse pedi hore a ka sebetsa matsatsi a 5 a beke ka dihora tse 9 letsatsi le leng le le leng hore ha sebetsa a kgetha sebetsa matsatsi a 5 a beke a fuwe dihora tse 9 letsatsi le letsatsi ya bobedi ke hore ha a kgetha sebetsa matsatsi a tsheletseng e se le hore a 5 o sebetsa dihora tse 8 ka tsatsi lena la boselela a ka sebetsa dihora tse 5 ke hlahisa tabela e so bana ke re Labour Act ke tsa kana ya toloke hampe hore e ka ke qotsitse Labour Act ya Lesotho ho tshehetsa hore kapa ho bontsha hore e ne tshehetsa taba ya poloko ya sabata no ntlha bohlokwa ke hore mebuso ya lefatshe ya elellwa hore hantle motho ha etsetswa hore ebe o dula ntse a sebetsa fela ihle hona le nako ya hore motho a phomole ke ka hore na le ntho ke overtime e ba sebetsi ba etse bang kapa ba hiri ba etse ba hore a ha o so file motho ena hore a sebetse le ka matsatsi a hore jwale a phomole o tlameha jwale o mo patale ho feta kapa o mo lefe ho feta ka tsela eo o tlwaetse mo lefa ka yona e le go kutliso e teng le tloga lefatshe ha se le ntho e re ka hanyetsanang ka yona eno jwale ka ha modimo wa rona o bohlale ke hore mebuso ena e tla morao modimo hore wa hlolla ha o ithuta modimo jwa e ka tshitulane ke qala ke modimo a hlophiseileng o la tseba hore motho o tla hloka phomolo ke ka ho a ka ngolletseng ho Exodus mona chapter 20 verse 9 le 10 hore o tla sebetsa ka matsatsi a tsheletseng mme o etse mosebetsi wa hao kaofela empa letsatsi la bosupa ke phomolo ya Jehova ke nnete lefatshe hona jwale le nkile Sontaha le letsatsi la phomolo tla fumana hore ka Sontaha di shopo tse ngata mabenkele a mangata a kwetswe o tla fumana hore di dueleseng ho letswa mmino wa bogapedi ke hore hona le ntwene eo jwetsang ha o tsamaya ka ga tropo o tla fumana hore hona le ho khutsa hono ho teng o bolellang hore tsatsi lena ke letsatsi lang la phomolo ke nako e le hore batho ka nnete ha ba phathana ka mesebetsi ya e tlwaileng ya bophelo le bophelo ke nako ya hore batho ba di kerekeng ba jwale ka leno ke letsatsi la pele ha se la bosupa ke letsatsi la pele jwale modimo yena o la hlophisa tabeng hore ka sabata batho ba phomole mme modimo wa rona o na tseba hore motho o hloka phomolo mme phomolo e tlisa phethalo ya mantswe la mantswe ke a ratang a hlang ho di-Proverbia chapter 17 verse 22 di-Proverbia chapter 17 verse 22 ere pelo e thabileng ke sehlare se matlafatsang a themoya o hlomohileng o omeletsa masapo jwale baratuwa ha ra lokela ho haellwa ke monyetla ona wa kgatholoho sabata e entswe ka baka la motho Mareka chapter 2 verse 27 ke engwe ya tebana tse ke di ratang ka o fetisisa ha ka nke molemo o mongwe wa o qetela ke tsebe ho fetela ntle tse di ka potlako fela molemo o mongwe wa o qetela bohlokwa ke wa hore sabata ke letsatsi la ho ya kerekeng sabata ke letsatsi la ho ya kerekeng Lefetike chapter 23 verse 3 engwe lefatshe mmamedi ya gabane Lefetike chapter 23 verse 3 ho tla sebetswa ka matsatsi a tshiletseng empa letsatsi la bosupa ke sabata ke letsatsi la phomolo ka lona phutho e halalelang e tla ba teng le se ke la sebetsa mosebetsi le hao le mong ke sabata ya Jehova mehaong ya lona kaofela re boka morena ka ho fana ka letsatsi le bana ba hae ba ka behella mesebetsi ya letsatsi ka thoko ba bokana mmoho ho phamisa lebitso la hae le halalelang mme ha o sheba bo ba Efese mane chapter 5 ya teng verse 19 verse 20 Paulus bua mantswe a mabohlokwa mono ba Efese chapter 5 verse 19 20 ya teng e re buisana ka dipesalema le ka difela le ka dipina tsa moya mme le binele morena le mo duduelletse ka dipelong tsa lona le lebohe ka mehla modimo ntata rona ka lebaka la ntho tsohle ka lebitso la Jesu Christ morena rona e le hore ka sabata modimo o entse hore ho be le phutheho e halelang bana ba hae ba kgobokane sebakeng se le seng ba tshedisane ba kgothatsane hobane hela bophelo bona bo boima bo mele bo ntate mme ha re a mafelong a a beke modimo o ne entse hore mojaro o mongata wane o re thulaneng le wana ntse re sebetsa re phathane re ya hodimo le tlase re phetha mabaka a bophelo e re ka letsatsi la bosupa beke e felella be re kgobokana mmoho re kopana re le baena le dikgaitsedi re rurisa modimo re phamisa re tlotlisa lebitso le halelang la modimo wa rona sabata ke letsatsi la thomo ya gola ntse le ntlha so ke mpa ke shibile nako ya rona ile go se ke ga go tla morao ha re se le pala pele mane
e tla mo metabenyana ena ya yo ka tlang le tloka ya hore ke letsatsi la go kgathologa a go itse lo mo mamedi ya hae a utlwisise phapano dipakeng tsa go phomola terameteng ena e ntšha le tsela eo neng o phomolwa ka yona gale o ba le mangola a mmalwanyana terameteng e ntšha mme re tseba gore ge nke go nepaetseng obane e na le melao e e tinkeleditse pele ma testamenteng ya gale re tla bua ka bo na ile temana tso sa di balang o ska tsa mabaka se se kae o ske wa itsang na ile metua hao jwalo a go itse gore re utlwisitse mehleng ena rona re phomola mesebetsing mme ba re a phomola jwang re a phomola hae re a sebetsa ka bohle a re tla o etswe letho okay ndatwa ndati ke taba e ke kopa fela mo mabedi ke mo fe le thathamo lena la ditima a dingole fatshe ya pele ke hore ha o sheba sabata tsela eo se bolokwang ka yona ba re ke ka putso ena ka bobebe bohle ke hore fela nna sabata e bolokwa ka tsela e jwang mme ke tlo bontsha go phetho ya poloko ya yona ntse sa fapana ke gore ha ona phetho e teng ya poloko ya sabata le mehleng ena yo re leng ho yona modimo ho Exodus chapter 20 re ngole Exodus chapter 20 verse 8 ho isa ho 11 e bua ka phomolo mo mme e a hlakisa ditimaneng tse kang Isaiah se re badile Isaiah chapter 58 verse 13 le 14 ya te re tle e boele ke phete mpa jwala ka ha ne sentse re badile ne se ke habile hore nako e ske ya gotla empa ke pheta hape re tle go gona ha o tho boloke sabatana ntho tse modimo a di lebelletse na ke di feng mono jwale e re ha o ka thibela maoto a hao hore a ske a senya sabata wa tela mosebetsi wa hao ka letsatsi la ka le kgetheileng e le hona le mosebetsi e leng ya rona e le hore ke a mohlomong ke a ha ke a sila ke ile masimong ke lokisa dikoloi ke mesebetsi ya rona eno modimo gore a etseng ka matsatsi a tshiletseng ka la bosupa le phomole le be di kgarafu le dipeke fatshe wa lebisa kgahliso ya hao wa le hlompha ka ha o lesa ho ya ka ditsela tsa hao e le gore ditlwaelo tsa hao ha eba hona le ntho tse bona re phathane ka ntho tse ngata haholo bo le bontate mme re tla go hlokomela hore tse ding tsa tsona ha se lo bane e le sebe empa mo kana modimo re ka lena la bosupa a kotele ntho tseno o ko tsepamise maikutlo a hao ho nna ke le mmopi wa hao o ko recharge boele o intšhafatse se mo mme ke tla ke hlakiso hobane ke a tseba hangata taba ena ha e hla e na lo ba le maikutlo a hore hai batho ba batlang go boloka sabata e lo bona ba rapela modimo wa bona ka tsatsi le leng fela ana mang ha bana no ke hore ke mohlala fela o bobebe ke sa senye le nako hore batho ba nyetseng ba tseba hore hangata batho mme ba bua ka quality time ke go fumana hore molekane wa ka ke kopa o ko mphe nako mme o tlo fumana hore ha se hore mme ha tsho jwalo ho monna hae yo bane ntate a ntsa sina le yena matsatsi yana ka ama ke o bane a re yes ntse re le mmo empa re phathane ke bana ke dintho tsena ka ofela empa mohlomong ha ke re intshe re ya Durban mawatleng kwana ge ke re lebale ka mefefeng ena e mengata e tsala ya di school fees di nka ka ofela ba haisane ba tlwetseng dikgore di kene ka majarateng a rona ntho tse ka ofela ge ke re be le nako ya rona ge le baratani so le modimo ka tsela e tshwana mo sebetsa ka principle eno hore bana ba ka sebetsa ile modimo re file hore re sebetse monna o tlameha fufule ka phatla a peke a sebetse ka boima go bona hore bophelo bo tswela pele jole modimo hore ha ntse le phathane jwalo ha re le ska la rapela ha re ska ga iphumana ntse re qoqa ka taba tsa ha empa hore mafelong ane a beke ako listen dintho tseno ke le phomoleng jwale le nahane ka ditaba tsa ka jwale re le ka ho se etse mosebetsi wa hao le ka ho se bui ditaba tsa lefela meqoqo ya lefela ka sabata ha yetso ke dintlha tse modimo a fanang ka tsona so ha ke re ngole temaneno e le hore re boetse hape re na le temana e se re badile eno ke kopa se ka ga pheta hape Lefedike chapter 23 verse 3 ya teng e le go boloka sabato go bontsha hore ho be le phutheo e halelang ke nako eno o phutheang ba haladi ba kopana mmo hape ha o sheba Nehemia ke kopa re dingole tsena jwala ka ke tshulo ka nete nako ha e sa le hlakona Nehemia chapter 10 verse 31 ya teng
Nehemiah chapter 10 verse 31 ya teng, hape re nke Nehemiah chapter 13 verse 15 ho isa ho 22 ya teng. Re boele re ngole Amos chapter 8 verse 5 e re ruta hore ka Sabata ha o etse taba ya thekisetsano, kgwebisano, trading. Ke ha ona business e lokelang ho etsahala, ho reka le ho rekisa ha wa lokela ho etsahala ka letsatsi la Sabata. Ke a di pheta temana tse. Nehemiah chapter 10 verse 31, Nehemiah chapter 13 verse 15 ho isa ho 22, Amos chapter 8 verse 5. E nngwe hape mohlala ke ena ya Exodus chapter 16 verse 23 ya teng e buang ka ho se ape ka letsatsi lena la Sabata. E le hore dijo tsa rona re ya di lokisa mohlomong ka tsatsing la botshelela la hlekelo le o bebele bitsa la hlekelo, ke nako re lokisa dijo tsa rona hamntle ha monate. Ha Sabata e kena ha re sa na nako ya ho shebana le ho pheha mane ke letsatsi le hore se re kopane le malapa, re kopane le baena hohle mo re le teng, jwale re ja mmoho re sa je tsena tsana mafela re jale le tsamoya ke kakaretso fela e re fang taba ya phomolo ya Sabata. Ke hlakise ntlha ena hobane ke a tseba hore hangata hona le maikutlo a hore selekane sena se setjha rona se re sa Sabata a rona e se le Jesu, ke re boloka ke wa mo se Jesu a Sabata, Jesu ke Sabata ya rona re sa ituba ka masela. Ke tse taba e bobebe fela ke re okay fine, ha re iketsise re ho amohela Jesu e re ke qalepe ke re ha ke hanane le hanyane fela hore Christ ke phomolo ya rona. Matthew chapter 11 at verse 28 at e hlakile hore lona bohle ba imetse ba kgathetseng tlong ho nna ke tla le imulla ke tla le imulla joka ya Christ e bobebe ke hore ke yena yo re ka fumanela me ya rona phomolo ho yena. Empa taba yena bo mbele motla tle re hlokomela hore Christ ha bua taba eno ha zo banana a hatikela Sabata kapa a bella Sabata ka thoko thutong tsa rona ke gantsa ka lokela go arabela taba yana ya rona Christ o bulile Sabata mme go tlotla ka kena ho yona ene le yona ntla e ke tlotla ke wela ho yona. Ntlha bohlokwa ke ke re ha re iketsise hore go amohela Jesu Christ e le phomolo ya rona o bolela ga ntho ngwe le ngwe ke go bolela hore ke phomotse le mesebetsing ya letsatsi le letsatsi ke tse potso rona. Okay fine, ha e le hore e re ha mo Christ a nkile gas silindara moqomo e re ke re moqomo wa gas wa 19 kg a o beile mahetleng a hae mona ka lebaka la go wa moetse Jesu Christ motho a ke a kgathala o ga ka o itshwarela silindara kapa phofu ya 50 kg be o e beile mahetleng bona e be o re ha nna ka ha ke a moetse Jesu Christ ka nnete ha ke phomolo ya ka ke no ha ona motho ya sebedisang kelello ya ka tshong jwalo hobane re a tseba hore hona le phomolo ya mmele o kgatholla kelello le eng kaofela tse le hore re ha se o bane re Jesu Christ ga mo ametse le phomolo ya rona o na bolela hore ha re sa hlola re kgathala ha o sebetsa o tla itshebeletsa fela o so sena nako ya kgathala ntena no phomolo yo Jesu Christ a buang ka yona ke a dibe re phomola ha o ametse Jesu Christ o hlwekiswa dibeng tsa hao ha o no le monna ya etsang bohlola Christ ha kena ka ho wena moya wa hae o halelang o fana ka matla a ho ke a o fedisa ditakatso tsa bofebe lebelo leo ke neng ke le mathela basadi dinyatsing Christ wa le fokotsa ke phomolo ka ke phomola ho yena ha ne ke le leshodi ke qheketsa matlong a batho ha ke amoetse Jesu Christ o mpha matla a hore ke kgaotse ho ba leshodi jwale be ke itshebeletsa ka matsoho a ka hore modimo a nhlonofatse ka mofutso wa phatla ya ka ile ntlha ena e bohlokwa hore ha re bua ka phomolo re tle re hlakise hore no ha re ha o boloka Sabata re go o phomola dibeng hobane o boloka letsatsi la bosupa ke hobane jwale o re tsatsi le la bosupa le o hlwekisa dibeng no ha se o bebele se rutang ibile ha se seo le rona re se rutang jwale ke nana ntlha eno ke batla ke o tlolotse bang dipotso di ka ba teng se tla boela ke kopa ke kene ho ena ya Jesu Christ selekane se setjha hobane ne ke batla hore bonyane re ha thuto ena re phethela be ke ile ka toboketsa taba hore Christ o bolokile Sabata, Paulos o bolokile Sabata, ba Christ ba pele ba bolokile Sabata le hore Sabata e tlo bolokwa mahodimong a matjha le lefatsheng le letjha. Ke nthatse ke lakatsa hore la nako e ka rotla be ke duo tlile di tobokeditse ka mangolo a halelang e se maikutlo aka. Jwale ha ke re tle tabeng ena Jesu Christ o rena hantle Jesu Christ o na o bolokile Sabata empa pele re ka arabela tabeng ke tse kgolotso gona ha ile mo se re bone melemo e mekalekale ya ho boloka Sabata ke eng e ka etsang hore
Kreste a fedise Sabata kapa potso e nngwe e be hore Sabata e ne etseditswe motho ho tloha tshimolong ho fihlela tlhahong ya Jesu Kriste fela. Haeba ha Kreste a kena Sabata ena e se qhelelwa ka thoko hobane re bona hore e hlongwe tshimolohong ya tla jwalo ka meloko ho fihlella nakong ya Kriste. Mme haeba re Kreste ha le teng wela ya ka dieta e le hore melemo e la e mengata ngata e re bileng ka yona e ne le applicable kapa e ne ya amana fela le batho ba phetseng pele ho tlhaho ya Jesu Kriste. Ke potso motho a ka ipotsang yona, ke afe mabaka a tshwarehang mohlomong a ka susumetsang Jesu hore selekaneng se setjha ebe o fedisa Sabata? Hobane taba ya ho fedisa ha ya tlameha be ntho fela e le hore Kriste ha a tsoa fela sa ntho ena Sabata ke fedisa. Ho tla tlameha go utlwisisa hore ha ene le molemo ha kale bakeng sa motho ebile le yena a tisa hore ke Sabata e entswe ka lebaka la motho, ebe ho bane selekaneng se setjha motho a se a sa fuwe monyetla wa ho imonya menwana ka poloko ya Sabata. Mme re tlo tla re araba ditaba tsena ka mangolo a halelang. Ha ka hopoleng hore Kriste ke mohlala wa rona, mme re tlo lokela ho hata moo a hatileng teng. Petrus ha o sheba episode ya hae ya pele mono chapter 2 verse 21 o utlwisitse bohloko bakeng sa rona a re siela mehlala re tle re hate moo a hatileng teng. Taba ena e re haeba Kriste o fetsa boloka Sabata, balatedi ba hae ba lokela ho latela mohlala wa hae. Empa le teng haeba Jesu ha ka a ituba ka taba ya ho boloka Sabata, re tla etsa se tshwanang. Episode ya pele ya moapostolo Johane mono ha o bala chapter 2 ya 10 verse 6 e re ya bolelang hore o dutse ho ona e ka kgona a tsamaele ka mokgwa oo le yena Jesu a tsamaileng ka ona. E le hore re balatedi ba Kriste ka ho re bitswang ba Kriste, e le hore re tsamaya mehatong ya Jesu Kriste. Ha re dumelle Bibele e re fe karabo. Luka chapter 4 verse 16 ha re ngole mmamedi. Luka chapter 4 verse 16 e re e bua ka Jesu, e re a fihla Nasareta moo a neng a holetse teng ka letsatsi la Sabata, a kena sinagogeng ka mokgwa wa hae mme a ema hore a bale ka tlwaelo ya hae. Ke hore ke custom ha o sheba bo translation tse ding tsa Senyesemane mono e le hore e ne le tlwaelo ya e ne le mokgwa wa hae hore Sabata le Sabata e bo kena sinagogeng wa ema hore a bale. Mme ha o sheba kgaolong e tshwanang ka temana ya 31 e re yaba o theoela Capernaum mozeng wa Galilee mme o ne a ruta batho ka matsatsi a Sabata. Ntlha bohlokwa e le hore mokgwa kapa temalo ya Jesu e leng custom ka Senyesemane e ne le ho phutha ka letsatsi la Sabata, mme ka ntle ho qeaqeo o na etsa sena hobane Lefetike chapter 23 verse 3 e laetse taba eo hore ho be le phutho e halelang ka letsatsi la Sabata. Ha o sheba Jesu Kriste o la bua mantswe ana hobane ho nona le maikutlo a hore mohlomong e ka nna ba hatikela melao ya Morena Modimo, empa ha ipuelella ho Johane chapter 15 verse 10. Johane chapter 15 verse 10 Jesu o tla utlwa o re nna ke bolokile melao ya ntate mme ke dutse leratong la hae. Nna ke bolokile melao ya ntate mme ke dutse leratong la hae. Mme o tla bona hore o la nna e toboketsa le Matthew chapter 5 verse 17 e tlwaelehile haholo temana ena o re le se ke la hloma e ka ba ke tlile ho fedisa molao la hae le ba profeta, ha ke a tla ho fedisa ke mpa ke tlile ho phetha. Jwale potso e le hore re ka ipotsa yona ke hore na ebe ha ile mo bafarisi ba le ba qosa Jesu Kriste ka go silafatsa Sabata, taba e reng ho rona e reng taba e ho rona hobane ke a tseba hore maikutlo a mangata ke hore no Kriste o la hatikela taba eno ya Sabata, bafarisi ne le bona ba nketse ntho ena ya Sabata hodimo mme monga rona hore bontshitse hore no ntho ena ha ena molemo. Le pele re ka kae kapa kae re lokela ho utlwisisana bafarisi hantle ne le mofuta o jwang wa batho hore ka context ya Kriste re ke re shebe rona ha sheba batho ba ipitsang bafarisi ka kutlwisiso ya hae ona ba sheba ile batho ba mofuta ofeng ha ba ntse ba etsa diqoso tse le tse ngata. Mateu re ke renke chapter 23 ya teng verse 25 le 26 e re ho madimabe lona bangodi le bafarisi ba ikaketse hobane le hlatswa mohope le sejana ka ntle athe ka hare ho tletse boshodu le ho senya. E re mofarisi ya sefofu o hlatswa mohope le sejana ka hare ho tsona bokantle ba tsona ba tsona botle bo o hlokele le bona. E re hlatswa mohope le sejana ka hare ho tsona pele bokantle ba tsona botle bo hlokele bona. Yes, so taba ena ya pele e re fa hore Kriste hana sheba batho bana o nang ka mofarisi ile sefofu
kapa e le moikaketsi o ka bala mangolo ana ke kopa ana se ka ba ka bala Luka chapter 18 verse 9 ho isa ho 12 e bua ka ba Farisi le ba ikaketsi. Matthew chapter 22 le temana ka 29 e tla mo fa hore e ne le ona banka e le difofu. Mme na re ka lebella hore batho bao Christ a reng ke ba ikaketsi e file ke difofu e be bona ba re supisang hore na poloko ya sabata e eme jwang. Ke potso e ke e botsa hape re tla re hlokomele hore Bafarisi ha ba lwantsha Jesu Christ fela ka taba tsa sabata. Hona le nako e Bafarisi ba ileng ba re Christ o na sebediswa ke Beelzebul morena wa batemona. Ka mantswe a mang ba ne ba re Jesu Christ ha ile hantle e motemona. Matthew ha o e bala mono chapter 12 ya teng verse 24 ya teng e tla o fa ditaba tseo. Ha o ntso ya pele ho Johane chapter 8 verse 41 ya teng, Johana chapter 8 verse 41 ya teng ba ne ba qosa Jesu Christ ka hore o tswaletse bonyatsing. Bafarisi bana ba re Jesu Christ o tswaletse bonyatsing. Hona le qoso tse ngata tseo Bafarisi ba neng ba fana ka tsona. Mme ke etse qholotso momamedi ya kgabane hore na o tlo fumana hore ha hona mo Christ le a mong ya dumellanang le Bafarisi hore Jesu e ne le motemona le hore Jesu e ne le ngwananyatsi. Empa na ha ho makatse hore diketekete tsa ba Christ di tlatsana le Bafarisi tabeng ya hore Jesu o na hatikela mola wa sabata. Hore ha ona mo Christ a hana hore ke hore a tshetsang Bafarisi hore Christ e ne le motemona, a tshetsang Bafarisi hore Christ e ne le ngwananyatsi. No, ha ona mo Christ ba Christ ba dumela hore no diqoso tseno ha dina botshetsi ba mangolo a halala ebile batho bana ba sa utlwisisi bosebeletsi ba Jesu Christ. Empa jwale ha o tluwa sabateng o fumana hore ba Christ ba lehlakong la Bafarisi hore ehle ba nepile Jesu ona hatikela sabata. Empa ha ho jwalo. Bafarisi bana ba dumela molang wa boshe ke wa moshi na ehle Christ leetong la hae bosebeletsing ba hae o hana sheba Bafarisi una nka ile batho ba hleng ba dumela molang wa moshi. Johane chapter 5 verse 46 le 47 e arabela taba ena e re hola le dumela ho moshe le ho nna le ka be le dumela hobane o ngodile taba tsaka. Empa e ka re ha le sa dumele mangolo a hae le ka dumela mantswe a ka jwang. So ha ile hantle ntwa ba Farisi le Christ e ne kolla tabeng ya hore bana le melawana ya bona ka lebaka la hore jwale ba ile ba iswa kgole ho molimo tse 70 Babilona mane ka lebaka la ho roba melao ya morena modimo ho kenyeletsa le ena a sabata nako e ba khutlang bokgobeng mane ya ba jwale ba boloka sabata ba se ba tanteditse ka melawana e mengata tshabo ya bona e le hore ba se ba hatikela sabata ya ba modimo o etsa jwang o ba isa kgole ho. So ke mona mo ba tlileng ka melao e mengata e le hore e ne sa tshehetswe ke mangolo a moshe kapa molao wa moshe kapa molao wa morena modimo. Ke ka ho ha o sheba ho Matthew chapter 15 verse 6 ya teng Jesu a reng le fetotse molao wa modimo le fela ka mokgwa o lo neano ya Bafarisi ne le yona e etsang ho be le qhwebeshano pakeng tsa Jesu Christ le Bafarisi. Mme ke tla ke hlakise mmui ya kgabane hore tabeng tse amanang le sabata ha o bala Bible ka hloko o tlo hlokomela hore qhwebeshano ya bona e ne se hore na sabata e ntse e bolokwa kapa tjhe. Qhwebeshano e neng e le teng e ne le hore na tsela e nepaetseng ya boloka sabata na ke efe. Ke ntla bohlokwa ena bo mmele botate. Bafarisi ha bana ba tadima Christ e ne so bana ba re Christ o sa feditse sabata hantle ne ndade. Yes ndade. Ke saletse ke bitse mehlano fela ke ne ke re tse ding ho re ke bitse masapong ka ofela e ka o tloha se ntse re botana empa ke shile na ba rona hore e batla re ba leile ne go botse re re nyana borobedi mane ya belo re tsetile empa ya go tsona le ntlha o ke ne ke rata o fera ka yona e go metsenyana le shume mane he la go re ba bulela tse dintane di hlake ha re tsentse re tsama. Okay nda o no re ba bulela ka nako efe 10:08 o e lo re ke setse ka metsotso e meraro. Okay nda ke a leboha ke kopa hore ke otle Paulos fela tse ding ka nete se re tla di arabela mohlomong dipotsong ha di kenella. Na Paulos o bolokile sabata ke ntlha bohlokwa ena. Na Paulos o bolokile sabata
jwale ke lakatsa hore pele re ka arabelena ya Paulus ge ke re shebe hanyane fela hore na ka mora lefu la Jesu Christ na hola ba le kutlwiswa hore he sabata e fedile. Luka chapter 23 verse 54 ho isa ho 56 ke bala ka pele fela Luka 23 54 ho isa ho 56 ere tsatsi leo e ne le lahlekelo mme ne se tla ba sabata athe basadi ba neng ba tswile kgaledi ya ba latela Jesu ba tadima le bitla le ka mo stopo sa Jesu se bewang ka teng ba khutla ba lokisa dinoko le ditlolo mme ka tsatsi la sabata ba phomola ka molao ke ntlha bohlokwa ke hore hang ka mora lefu la Jesu Christ balatedi ba Christ ba na matse ba le kutlwiswa hore molao o ntso kene sebetsong wa sabata ba phomola ka molao ho latela sabata hobane ka haeba kutlwiso ene le teng le hore ha Jesu a sa shule sabata ha e sana molemo batho bana ba ka be ba sa ituba ka ho boloka sabata. Jwale ha re kena ho Paulus ke rata taba e nngwe ya bohlokwa hore mangolong a hae o la atisa hore hantle ha ke atla ho fedisa molao ke gore thuto e re rutang ha ya tla ho fedisa molao wele temaneng e arabelang tabene Diketso chapter 17 verse 2 ya teng e re Paulos ka temalo ya hae a kena ho bona mme ka disabata tse tharo a fetolana le bona ka mangolo hopola hore Jesu Christ le yena ka temalo ya hae una phuthea sinagogeng sabata le sabata mme ka mogho tshwana ho bona Paulus le yena ka temalo ya hae ka tlwaelo ya hae le yena a disabata ana kena sinagogeng mane a phuthea le badumedi. Diketso chapter 8 ge ba di batla ho watla hape se ke di watla ke potlakile ntshwara mamedi ha o ka ukwa e ka se ke le se ke potlakile haholo ke bona se ka bana e otlile empa ke kopa hore ke nke lena la o qetela fela. Diketso chapter 18 ge nke verse 1 le 4 ya teng re ka moratseo Paulos a tloa antsheng a ya Korinte empa ka matsatsi ohle a sabata ona a bolela ditaba sinagogeng a godisa bajude le bageri ke kopa ho di beha hakana mohlomong potso tse ding ke a tsaya di tlo hla dire sinagogeng empa ene le ona ile bajuda fela ka lebaka la hore bana santsa ba boloka sabata re tlo di arabela hore na sabata ene boloka sinagogeng fela selekane se setjha mme mangolo a hlakile re tlo tla re arabela dintlha tseno. Jwale ke kopa re ba bulele ntate wa ka ke kopa ho di sia ha kalo fela David a tla re khutla mane he ntate ha ba mo ba sentse ba ba bulela mona o tlhokoetse o re tle o tlhoera ntlhene yo keneng ho yona o tlo imamelle yona ha ba mamedi ba ntse ba kena mane e tle ra khutla re tlotla re o tlolla re tle re bo utlwisisa o beile mokgwa wa go phomola testamenteng ya khale ba le mangola a tshoda a malanyana wa tla kena ntleng ya bohlokwa ya mokgwa wa ho phomola wa ba nkata ba ya hore hle re lokela go kgatholowa hobane go sebeditswe ga ke re phomole bile ka ha o ba e toloka empa ile mona testamenteng e ntjha ntlha ena e hlahisang ke hore Paulos yena a phomola a kgatholowa a dula re utlwa hore ka temalo ya hae o na ya phutego o tletse re tla utlwa phapano tabeng ena ya rona ke le tsatsi la ho phutheha ga dithuto tsa gore papa re hlile ke tsatsi la ho phomola mme ne go ka sa tshware hantle mo nna o re ni tla go tsenda twa o hle o tlotla we araba okay ntate wa ka alright ile ana mamedi re tle re khutle re tswe le mona fela ke a o bulela ha re tswa re ke re tsela na le mo mamedi ka kwala mamedi khotso la mbuteng ntate wa Angaru homo mise kaso. Ndade bamkwini. Ndade. Ka batla ke be early bird. Ukulahlele mubhikisha wa hawo. That touches worm. Ndade. Mufu ke ngale nede. Ka sabada ho putube ndade hore. Iko ba khang ho felo ba lefa. Jesu a bila etla. O bua lo ndade. Ndade. Thuto ya sabata da ke koduwa within the Christian cycle. Hobane ha e tsheetswe theological facts. E tsheetswa ka ho irata. O tlo ntho ba tsheetsa wa irata. O tsama ho la ntangwe le nngwe le irrelevant. A go enamise mono mkwela a go enamise mono mo reng ha e setswe ke theological facts, yes. I go to mamedi a haya ukuse rona. Okay.
ke nnete e ke nyahanyetsa go tshimologong modimo o ile a phomola ka letsatsi la bosupa empa ha ka ba fa batho ba nako eo ba phomole ka letsatsi leo. That has never been the case. Kala re le nngwe fela go ile a phomola ka letsatsi la bosupa ka moga mosebetsi wa popo. Mme tla se e utlwisise ge la theologically modimo a gatela ngwana a phomola ngwana a gatela. A bona gatetse yes o la e hlalosa. Modimo a gatela ha o tse go galola dira Psalm 121. Yanda. Secondly, ke nnete ke nya go ebile ke sa le ka ga dispensation eo ke tle re ntse o tloa mo re gane se kgaolo ya pele re be go qi go battery ya reka ha hona mo re bona mang ka ba mangalaelwa boloka sabata ke bua ka sebete ke re Abraham Isaac Jacob le ba battery ya reka ga ba boloka sabata ke bua ka sebete ha hona, there's no such account in the Bible. How to tell you? How to tell dispensation in Yamusha? Musha Fuamala, telling Yasina. Bazuti Batchama who look at Sabat. Hopola Exoda 31:12. Yan and the Duguria yesterday. Who issued even Kabazuti in a Fuabazu. Yafisha na waje yes o tsetse na go nya bazuti ha ona mohlolo ya bolukile mela moloje yeso ile a bolutsa le matsatsi ya go bedi ba tla mela yeso ha fodisa manepela o we tsaitsa wa priester o bontsha ka ha ba le zumela o hamzo that was this dispensation yeso aruta. There is no way. There is no way. No such account. Really? You don't have a look. When you should get on the Jaramala. Who pull up a Halada house of Petmanabu? You will allow yes or Utalesi, Karamala. What are pull Labata? Udolopo wa jitagata sa kadelo londa. Hey, kutalopo lavata sa motao. That is what Jesus came to do. Who was a teacher and trainer in the Hence no back about this. Sawata lesi. Ako ngeke ngere hitla mo no temaneng ena bukeng ena ya mareka ya intate ya I buile ja chapter 2:28 mane. Ke anda de kure be giftile. Mona mo mogana ke so ona le temane hore ke morena le wa sabata a go nye kutana ya kutlwa tabeng mo bege yena in order to understand every account that I'm reading bala context pirina taba ine tla mo le le okay meaning from the context hey okay taba ine ine le ife ke tla go re se qeka o ngemela ka le yena ha re ganye ne se polokwa sabata mo ile mpa ile fela go ba farisi ba ukwisa go yeso o ba go dua ba jile matsotlo ka sabata o se molao ke impa mota ba ka di nteng di bona ya mfuti jale yeso ke ga dithuto tsa etso o hle ona ma ruta batho polokwa sabata ha ona go ga ke ke ntse re bitang Jesus public ministry ga ministry wa ha go tinto tse o serious go data wa topolo yeso o serious ha go tinto tsa matsatsi polokwa ka di sabata o go tla thuto ya salvation soteriology jale ke tla o plenda ina Kapa go yeso a tsamaya so bona le la sala matsonga ba apostol nda ke mane mo re from Christology to ecclesiology go tloa go yeso go ya go kereke ba go tile ba apostol di thuto tsa mefuta ba banna ba go putsa ba bane ba ba ruta ba tsa yeso na tsala le fatse ga ona mo ba go tanga sabata no way ba apostol ba ka mari putheo mo fukeng ga bona mo ba go tieng batho ka sabata no way le polokwa ya yo da le ngena bo le ngolo mo serious ka thuto salvation this sinto tsa matsatsi re ke tla mona emfuke mona mo nda dia reng mo apostol Paulosi ibile o sa itile nyetse pedi
Metse mmedi Thessalonica le Korinte. Mwane nga go ka tshelo ya gae e landa. Ka temalo ya Ga gae. e go ka ntate ya go lela. How sheba ke go ka me ha go. Kana le ntse tse bitswang 3 missionary journeys tsa Paulus. From chapter 13. Ye ga ya ka go chapter 20. Ndade mo ga go fela ka ra pass di ka di kwetsena from 13 to 20. Mo apostol Paulus sa ena matlu a thapelo a bazuti ka letsatsi la Sabata. So ba re na ke alo ba huta ka Yesu go bazuti ba Yesu. Sepise di tšomba holo ba badiria ga e peta e ka Yesu. O ba se di ka di kwetsena ka ofe. O tla fumana borete o tshwana. E le go tsamaya chapter 17 and 18 e leng mane ke ya Thessalonica le ya Korinte ga ona phapano ya letho tabeng e. Paulo se ha boloka Sabata. Nna wala ga ya le shumele ding gago from Romans to Philemon ha ona. He doesn't mention that Sabata. Ka tsela ba gape di go ba dumedi go pholang e yang ke reng ka Sabata e yontwe. Ya ka de. Ntlha ena le bemba yona ndade madi. Ntlha ke ntshabo mme magwaiti. Ntlha se Sabata ya re le ndate. How come it was there is a young woman of Canada going to Sabata bibi. It is too much of magwaiti. It controversy. Vale, move ye. Ya uno lo ye. Kari tlhaloso tsa Sabata tsa matsatsi a ka se. O tla bona ga se Sabata ya ne a bibi. O tla ba ba je magazine mara ho ruzi ka taba ya climate. O e bona taba ya fuke. Ke utlwile hanyane empa ha ke soka ke kena ka ga yona. Fela he o tlo Ko se ka Sabata mo. Sabata se tlo go ona mo. Go se tumela di tseng phangwe le ngwe di ke tsa halo tsa le party. Ga se tumela tsa ka ntwina. Menyeletsa ba bangatanyana. Menyeletsa ba bangatanyana ka jitse. Da do ri ke ke khaotse nedda. To te ke nedda. Ka ba ke net here. Nedda. O ke dem fujai. Tagidad. A ke tla dira nkga bona mamedi. E re ke reng WhatsApp line ya rona ka mona. E se ka jeno WhatsApp line ya rona wena mo mamedi. Melaetsa mengata ka mona ya WhatsAppong. E re madume benghadi. Ke nna mohauhelwa anke ke hlokomedise monghadi Thinyane hore taelo ha ire re hopolele tsatsi ho le kgetha hobane le kgethuwe ke monga lona qalong empa re hopotswa ho le boloka le halalela ke ntho tse pedi tse fapaneng ka Sesotho e hlile ho sothilwe ditaba tse ngata ho lahlehisa batho khotso ke molaetsa nda de Thinyane ke a tseba ntse mametse ntate ditaba tsena tsa rona wena mogolo wa ka re ke re utlwe rona ka ntsena go thweng ke a dumedisa ntate Matete le ntate Thinyane ka monno ka nnete ke a utlwa le Thinyane ka nne tsela ntse ba ditaba le ha ke utlwa a ntsa lobokanya ditaba o ntsa le ka go bala mangolo fela ke bona e ka go na le maetsa ntlhakantshutshu ya go kopanya dintho tse sa kopaneng o ba di lengolo le la Jakobo le reng ya shebisisang molaong wa tokologo a thi molao wa tokologo ha se wa Sabata ha o lo bala lengolo la ba Roma 8 mono temaneng ya pele e re mme jwale ha go sa le tsuo le ha e le nngwe go ba le ngo Jesu Kriste e leng ba sa tsamaeng ka nama ba mpa ba tsamaya ka moya e re go bane molao wa moya wa bophelo o le ngo Jesu Kriste o nkgolotse molaong wa sebe le wa lefu e deng gore go na le molao wa moya wa bophelo o le ngo Morena Jesu
o holang batho molaong wa sebi le wa lefu e le molao wa sebi le wa lefu ko feng kona o nwa sabata melao ya eno neng e bewa mo ke Jehova Modimo e ne re ya sa e phetheng a bolawe e le ngwana wa tsena o bona ba ikentse bogore ba phetha melao eno ka gore ba boloka sabata fela wele o sa bone ona ha o phetha molao empa ditlamorao tsa o se o phethe tsona ka sa utlwena ha o sa o phethe go etsiwa jwang ka ona wa bona ba impetse wa ba kopante ntho tse pedi ba ipeile molaong ka ntlena ga phetha ba ipea tokolong ka ntlena o kwa ntate ba ipeile ke molaong ngwane wa sebela bo ala ka ta ba ipea tokolong ka ntlena jwale ba entse ntho tse pedi tse sa emmo go ha anda doaka bontate ba ka taba bobedi ke kopa hore re nepeng hore Jehova Modimo go na le ka tsela a sebeditseng ka yona e le Jehova Modimo a sebetsa le ba Israele ka lebitso la Jehova ke ntho e o tlo utlwa mono sabata e khwaeletswe le gore Jehova Modimo hopole Jehova Modimo wa hao ena Jehova Modimo o tshintshile selekane jwale ha sa tla ditjhabeng kaofela e le gore o nna ntsa beletse ding ka thoko ya ba o etsa gore a tlo sebetsa le batho ka lebitso la Jesu ma sebetsang ka lebitso la Jesu ha sa sebetsa ka mokgwa wane kona mane mo ke go sa sebetsa ka molao wa moya e le molao wa tokologo jwale molao kona o bile reng ba ke ba go sebetsa le batho ba tsamayang ka nama batho ba tsamayang ka nama ba fuwe phomolo gore ba phomole nameng ba se ba tshwara ke seteka se ba tshwara ke ditogong jwalo empa ba moya bona ha ba yo mo nthontseno no tsa mo nthontseno tsa ba tseno tsa nama hobane ba Israele e hlile ba ne ba le selekaneng sa nama tlhweko ya nama phomolo ya nama ntwa ya nama lebollo la nama ntho engwe le engwe ya bona e ne hlile le selekaneng sa nama nameng ya bona jwale mona Jehova Modimo o tshintshile selekane ka go fana ka Jesu gore jwale e tlo tla e ba sa moya ntwa ya moya lebollo la moya phomolo ya moya jwale ke bona nna di ba batla go kopanya go di etsa gore e ke ka ntho tsena ka ba ntho tse pedi mme ke tsa kopana ha re etsa jwalo re fedisa bebele re ka re kopanya le ka tse pedi re di etsa ntho e le nngwe ya le bontate amen ya ha wa tsho na o mang re se re tshwantsha lentswe lena go ke la ntate kuri la o sa tsho na o mang re ke renke mamedi e mongwana wa sa planning ka mana ke itse ka re besa ga ka je di go tsohle ba golo baka ntate gogo ka le ribe ntate Madidi ntumelle tlhanke ke shisa peipi pele ke tla go tabeng tsena tse hlokolositse nna ntate tsa bohlokwa taba tse matla banna fela e re ke shisa peipi pele nke ke re ntate Madidi hona le ntho e kgolo e tsaetseng bekeng ena ntate ka bo bekeng ena e ne re ikatela maobane moholo wa ka ha e ba o hlokometse ntate le ba mamedi taba eo e salang re bua mona ntate wa ka nna le ba bang re bontsha hore ntate lefatshe le iswa boemong bo digital mme ho tlo ba le ntho e bitswang ka gore ke digital ID digital passport and ultimately digital currency ntate wa ka la boraro la beke yona e ne re ka tang go e furalla ngolo wa ka e leng ka la 12 le tona la science and technology la Lesotho mona ntate wa ka le buile ka taba ena ya digital ID wa e bona ntate wa ka mme o tla hopola ntate wa ka hore ha e sa le re bua ka taba tsena e ba jwa le hebo hanyetsi bohla bontse bore hai ke ditshomo ntho tseno ke ba bona e le re he ntate wa ka tshomo go bona la e tlotla e fetoha nnete jwale moholo wa ka fela ntho tlo makatsa kena kore wa tseba ntate wa ka batho bana ba mafifi ba kotsi na ona tsekana ha ya ba mmuso wa Lesotho wa motshwara ntate jwale ho ntho motho o na tle Lesotho a tlo bona ntate ena mme
ya ba maponesa la ile ga tshware motho eno ka hore keng ke le tlhabaphio a go reng ke ntate Matete ke batla hore ntate Thinyane a tla nthuse bona ntate ke na le potso tse pedi fela ho ntate Thinyane. Ntate Thinyane nthuse moholo wa ka hore na haeba borapedi ba ka ntate ke rapela ditshwantsho go e go ile go mamela ditshwantsho ntate tse iketseditsweng ka matsogo wa utlwa ke dumela ho bafu ke wala dintho tseo e le tse tshetseng mobu wa mabitla a ke wa bona a batho bao ka ba ba eta pele ba rona ba ke reke ntate wa ka ke wa bona ke dumela e le ka go la dumela ya rona ntate wa ka na go bonolo go nka bua ntho tse bua ka tsona gobane bona ntate ntho go lo buileng ka yona o re sa batha le lenyalo keng ke di a thuta di ba pilo bang di hlona fa di be tsona kae Eden mane jele ntate wa ka e ba hape ntse ke engwe ke sileng bo hlola e le karolo ya borapedi hape bo ba kereke ke kena ntate wa go ga ke wa bona na go bona ntate go nka ukwa ntotsi kore hana ja ha o thuto ya ha o ntate ha e ba ke dumela jwalo nna nka ukwa na ntso re moholo wa ka ke batla o tlo nthuse mono ya bobedi ntate Thinyane na le Sotho e fela e le naga ya bokreste yo le ka re buetswa ntate na re ka tisa re ka ema mo ntate ra tisa ka mabaka a tshwareyang kore proof beyond a reasonable doubt hore Lesotho is a Christian is a Christian country a jo ba kore na re ka so yalo re ka tisa hore Lesotho ke naga ya bokreste botsa ka dipedi yalo fela ntate ke a leboa 2121 1040 2121 1040 62603171 ke ya WhatsApp ke na re utlwe lahlele molangwana wa hao lahlele mo pekitšha wa hao gona ba makauting re tlile ga kuba re tswere mofeng wa peki re a futhola e tlile ga gantsa o gagametse re utlwe re na wena o reng he Mohammed ka bentsena tanda le Thinyane tseo a di beileng ka boqhetseke ha di ke bona e re monke Mohammed e monki enwa Mohammed gotso Mohammed ndate ke ntate go ina doaka ndare go ana doaka yana ke kopa hore motho o lahlela thaole ntho ntse di because handente ke ithutile hore batho yo ka ntate ke tang go tswa a ntse kana mangwe ke tsoso ke tswa lo kana ha o tsela bang etselang a ke bona ka ha re boemong ba taba ka mo taba ileng ka ting ka mo go ka e tseng le taba ba taba be le reng ha la bona ntate Thinyane ha ntsa bua hore ba go la bolo ka sabata ka ba le fula Jesu gore o bona sa utlwisi le thore na le ka ne sa modimo ka mo le fula Jesu se ka leneng go hang ha tsebe nick gore khula tlamea go thwe go ba rutuwa ba mogena Jesu le dula Jerusalema go fihletseng go tlamelwa moya wa yona nkona o ga go testamente enka ka mo le fula Jesu ntengwe le engwe ne ntse e etsuwa e hlile go nontso go phethuwa ba ne se ka se sa gale ka mo le fula Jesu go nontso bua ka sona obane e hlile o nontso go tsamauwa gona molao reng ke ntho e lang a re ka tsatsi leno no la ha mogala Yesu Kriste a qeta go hlokala go tloga phobolo ka molao obane le testamente e ntse ne so gakole but ka moga testament Pentaconta gore go dule Jerusalema ke ona mo ntho le ka qala tsa tshintsa ona teng so ka ona date Matete ke ema mona na batla go ke hlalose nna o re ke sabata ke ntho batho ba modimo e bile le se shaba sa modimo empa batho ba modimo ba utlwang ba ka le kgomageletsa bona ba le kgomageletsa empa bana ba modimo e le mba Kriste ba prositsweng ha ba yo mono ho hang bonda de Thinyane wa tama go ba tama batho ene tja o jwetsa ka kholo tlo wena e kotsi ubane bantse ba sebisa bebele ha ba kopanya dilekane tse pedi tse sa kopaneng gobane Jehova modimo e le Jehova modimo o entse hore a sebetse le Israele e le monna wa Israele
ya ba ka nqena wa tla o tshintsha selekane o tla ka lebitso la Jesu e le monna wa kereke jwale o tshitse wa tla kopa dilekane tse pedi wa di etsa ntho e le nngwe gore o tlotla hore Jehova Modimo ka nqena o botse wa ekisa hape a go sebetsa empa ka mona a tlile e le monna wa kereke dithabeng tsohle ka nka wa e le monna wa Israel ka nkane jwale o batla di papaya ntse ke bona ke bona ntse di tsho ha e ba ntse sa hlokomeli ya tsho e potsi di bona thusa so gowe le toma ka ba le Modimo o le ntsha se le mo ke gore a tsamela Israel kwana hape a khona le shaba tse di tsamela kwana empa nne a tle go batho ka ditso a Jesu le lona la lenyedisa ka go bana ntse ba tla gore le go ikhutlisa zamane e bile go bona bohle ba ratang go bewa le lutile ka molao le a go ile o Kriste le mo le mo hau ba le se Kriste bo amen a go ngeke botsa potso ena nda le gore dade na re ka re ha e ba ke ntweteng ha e ba temana yo le teng na re ka re e hlile sa batwa e fedisitswe kapa re kena kutlwisisong eo ka tang re fa yona ya go yale selekane ke se sa moya ya le bona twa le benere le ngole le re e bua ka mogwa batho selekane ha se tiisitswe ha se ekeletswe ebile a se fokotswe jalo ka ha o ka tsena se ka le mo monna mo ntse selekane le mosadi e be o fika o fere ya mosadi eo ntse ke bohlola e le gore mo Modimo a la etsa selekane ta domba selekane seno ha ona motho a kenella mono se entse le ba Israele tsela e le gore Bebele kena ya hlalosa e re di lekane mo le lengolo la Efes 2:11 e go lona ba ditaba e ne le ka ntle go Kriste le kgawa le sa ba Israele le kgawale le siko ile ka tsa pallo ile ka ntselo sabata e wala ile ka tsa pallo mme ile ka tsa pallo e le rona le siko ile ka ntselo a pallo ke sna tshepo ke sna Modimo le fatse Kale empa Jesu Kriste o fihlile a etsa jwang a kopanya ditaba tse pedi ha di kopanya ha re se mmuta yena o itse ke le fa mola o motsa pero ka ona le la o me sale file yona ke a moya ha se ane ke re buya tla go ale bo a ke da ha nane o lena lenana o le ke melodi ya galalelo se bo ke kama go makodu ke hae empa momamedi ke hae nda le dinyana a go kena ndate ke tlempe ke game ba mamedi a ke re penda di tsinyana a kena ga bele taba tsena ke mpa ke tsibile na go ena hore ai mathaka le bilo na go ena mathaka nda le dinyana ke yana ndate dipotso tsena ka se di mmalwa jwale tse o lekelang hore o tlodi ya datwaka ke a leboa a go kgona go kutlwa hantle ntate wa ka e fe ka botlologa go na le batho ba neng ba sebetsa le Modimo qalong empa go na le bana ba Modimo ba utlwang jwale go sebetswa le bona ka tumelo Modimo a sebetsa le bona ka Jesu ka tumelo selekaneng sena mme o bua haholo ka moya mono re ba bra tsena ke batho ba sebetsang ka moya bana ba Modimo bana ba sebetsa ka nama ntho ngwe le ngwe ne le ya nama a go ya gabe e bo swara ba tsena tse ke a leboa ntate wa ka tse ding tsa ditaba tsa dintlha tsena e ke mohlomodi ka feletswa ka mangolo a halalelang hore ho na le batho bao e leng ba Modimo ba ba ine le bana ba Modimo le hore ke a tseba hore ha se taba e ba Kriste ba ka dumelana le yona hore Isaiah ene le motho fela wa Modimo bo Daniel ene le batho fela ba Modimo bo Abraham ene le batho fela jena ba Modimo bana ba Modimo ba qadile ho ba teng ka rona jwale ke ntlha bohlokwa re lokelang ho ela hloko eno jwale ke batla hore ke ya gabe ka bofutshwane ka hore ha o sheba ba Hebrew chapter 8 ya teng ya refa hore Modimo o hlabile selekane le ntlo ya Juda le ntlo ya Israel mme taba ena o tla fumana hore
e qotsuwe ho hlaha ho Jeremia 31 mane. Jwale ke hlahisa ntlha ena no bane ke re Morena Modimo selekane sena se setjha o ntsa se hlabile le ntlo ya Juda, o ntsa se hlabile le ntlo ya Israel, ha se hlaba le baditjhaba. Baebele re ka e bala ho Kgeneso ho atsho ho tshenolo ha ona nako e Modimo a hlabileng selekana le baditjhaba. Se etsaetseng ka baditjhaba ke hore ke makala a hlahang ka ntle a kentsweng motsong, ke hore ge hlaha ka thoko ge kenywa ka ga lesaka la Morena Modimo. Mme ke etse mohlala ho bobebe hore a tsa nthwena ya makatsa hore ke re ngwana ke enwa e ka na hla ile mohlalanyana o bohlokonyana, empa ke nana ke bobebe o tlang ka pele hore ngwana ke enwa ke khutsana hana batswadi o nkwa ke motho ya nang le lerato la ho hodisa ngwana. Jwale motho ena a santsa hodisa bana o santsa na le bana ka mo ebe ngwana eno wa khutsana ha a sa le ka lapeng ka mona a sa futhumalletswe ke na e se le ena jwale a seng a laela hore ha e khona ga ka ena ha e hloke go ba mona, fridge ena ha e lokele ho ba mona. So ke ntho e tsalang ka baditjhaba ba amohetsweng selekaneng sena se setjha hore ho bonahala e ka re ba fihla ka ho behella dipehelo tsa Morena Modimo ka thoko. Mme ke o tlo hlokomela hore ha o ka bala ba Roma chapter 9 chapter 10 le ho isa ho 11 man Paulos o fana ka hlokomediso e matla haholo hore baditjhaba ba ske ba hloma e ka Modimo o zalahlile Juda ke hore hantle re kene ka mohau ka mona. Jwale mohau ona selekane sena sa mohau se re keneng ka sona sena le melao ya teng e ntseng e se tsamaisa. Ke ka ho thweng melao ena e se ngotswe dipelong tsa rona e kentswe le dikelellong tsa rona. So ke ntlha e re lokelang ho ela hloko hore Modimo ha qala selekane sena se setjha le ntlo ya Juda le ntlo ya Israel ha fihla a sa re hai ke bella sabata ka thohle ke ho yena ka otlolwa. Ke tlo fana ka mangolo ke yana ene ke ntse ke lakaditse hore ke tle ke tlo nka mohlala fela re khutlele morao fela ho etsa chapter 56 verse 67 jwa ke tlo tla kena ho mangolo a hlahang ho diketso mona. O tlo fumana Modimo o bua mantswe kena o re ha ile bana ba baditjhaba ba kgomaretseng Jehova ho mo shebeletsa le ho rata lebitso la Jehova hore e tlebe ba hlanka ba hae bona kaofela ba bolokang sabata ba tshabang ho isilafatsa mme ba tiisetsa selekaneng saka ke tla ba tlisa thabeng ya ka e halalelang ke ba thabise ka tlung ya ka ya thapelo. Modimo o bua ka baditjhaba oe ke bana ba hae ba baditjhaba ba mo kgomaretseng. Mme o tlo fumana hore ha o sheba ho diketso ke nka diketso chapter 13 verse 42 le 44 ya teng o tlo hlokomela ho Bibele e re mona diketso chapter 13 verse 42 le 44 ya teng e re itse hobane ba tswe sinagogeng ya Bajuda baditjhaba ba rapela hore ka sabata e tlang ba bolellwe ditaba tseo le bona ka sabata ke 44 ka sabata e hlahlamang motse wa hlaba batla o e ba hammoho kaofela ho utlwa ditaba tsa Modimo. Re tla re hlokomela hore leetong lena la Paulos le maapostolo ba bang ile bana ba kena masinagoge ba qala ka ntlo ya Juda ba kena ho Bajuda mona empa se ka ithuta hore Bajuda ba ne ba hanana le thuto ena e ba Paulos ba ne ba fana ka yona e bontshang hore Kriste ke topolo ya rona ba go hloka ho dumela ho Jesu Kriste go fumane bophelo bo sa feleng. Ebe Bajuda ba nganyisana le ba apostola ka taba ena. So ebe ha ba tswa sinagogeng mono baditjhaba ba utlweng taba tsena ba ga kho re hloka hore ka sabata e tlang le re tlisetse ditaba tsena. Mme o tlo hlokomela hore e ne le ntho e tlwaelehileng e tsebahalang nakong eno hore sabata ke letsatsi la Morena le ho phutheuwang ka lona. Go tlo nka mohlala hape ka diketso chapter 16 verse 13 mo ile le baditjhaba ba bolokang sa e re ya re ka letsatsi la sabata
ra tswa motseng ga ya pelanoka mo ho nong ho le malletse ho rapellwa teng mme ha re dutse ra bua le basadi ba phuthetseng teng so o tlo fumana hore itse hobane ba tebelwe ba qhalangwe nthong di sina go kgentsa tsa bajuda ba neng ba hana wa moela Jesu Christ bana ha se bajuda ka kaofela ba hanneng Jesu Christ o ntse le bajuda ba moela nnete ena ya Jesu Christ jwale o fumana hore ha ba se ba le ditwe masina go kgeng bana ba ikela le dibakeng jwale ka mohlala mona ho thwe sebakeng se neng se le pelanoka mo ho neng ho le malletse o phuthewa teng jwale ba ditjhaba ba Kriste ba ditjhaba ba Kriste ba Kriste ba pele ba ileng ba fumana thuto ya Kriste e sa kanya tswakanya le thuto tse kgebileng hobane ha o sheba hore bokuni ndati Davidia yana e leng hore mona o ha o dumellane le ntate ga nkgabu tabenyaneng a re ba Kriste hla ba laela ho boloka sabat ka nnete ke maikutlo ha e fela le motho data o mona ntlha eo e tisang kore ha hobane na o na re ba ne ba moapostolo Paulo sina ya disina go gengwe a ba jetse ka thuto ya pholo jele mona wena o re ha se taba eno fela ba ne ba le maletse go boloka sabat lukeng ile ba apostolo hantle haholo ntate wa ka hantle haholo jwale e leng gore mona hore ba ne ba sa e boloki ntate ore bana ba sa e wa shomaela ba ne le ba etse hloko ba kopana ka letsatsi le yes ise letsatsi leo ba Kriste ba pele ba neng ba phuthea ka lona ene letsatsi la bosupa la sabata jwale ha o ka sheba ba ha ke batlo ho kenella ho tseno tsa nalane hore na bokuni bona bo bile teng jwang hore be qetellong sabata e fetola ho sonta ke thuto engwe e ikemetseng mme ke tlo nka mohlala fela ha o sheba bo Mateo 24 verse 20 ya teng Jesu Kriste hore le rapele hore paleo ya lona e se hlae Maria le ha ile ka sabata mme o tla hlokomela hore tshenyo ena ya Jerusalema eo Kriste a ileng a e profeta ya Jerusalema e etsetse ka 70 AD jwale o tlo hlokomela hore Kriste ha na bua mantswe yana ke o na ntse a tseba hore ba halatedi ba ha ba tla ba ntse ba boloka sabata ke ka ho ana sa lakatse hore tshenyo ena e tletsale ka letsatsi la sabata jwale ke hlaisa ntlha ena e le bane ke re selekaneng sena se ja ha hona la hele mo Kriste ya le monto ka monwana a ka ema mona a hlaisa temana e reng Jesu Kriste o fedisitse letsatsi la sabata Paulo isi ona temana e lengwe mo e le hore o fedisitse letsatsi la sabata ke a tsana lo qotswa bo ba Kolose chapter 16 jwalo bo ba Roma ka ofela mangolo ke temana tse seritsa mme moithuti ya hlokolosiwa wa mangolo a halela o tla ithuta hore ha hona mo no bua ka taba ya poloko ya sabata mo jwale re tla ke kene dintsheng tse dintse bontate ba buileng ka tsona mo tjhe ya bontate mofomo be a buang ka hore sabata ke ntho tsa bo eleng jiwa tjhe e sale ke le ka ga boithuto bona ha hona le hanyane mo di qotsitseng taba tsa LNG White jwale tjhe ha la ka tso bua ka LNG White ke nana e se ka ba sehlo se ikemetseng e sale ke phenye kolla taba ena ya sabata ka bebele mme bebele fela jwale ke sitwa ho utlwisisa hore na sabata o e petchella ho LNG White a ipapisitse le eng hobane thuto ena ke a bebele re qile ho kgene sentse re tla jwalo ka yona jwale e re tle ke bontshe hore hona le ntla engwe mona e buang ka hore ntate o go bontsha mola ona tokolo ha swa sabata ke maikutlo fela hobane ha ana temana ka mphanyo la hore ha o bua ka mola wa tokolo o no sa bua ka sabata jwale tse ding re tla hlokomela hore ka botho re tla ipha mabaka a itseng ho se boloke molao wa morena modi mme ke ntho e tlwaelehileng bo mele bontate ke tlo nka mohlala fela hona jwale hona le baruti ba tshetsang hore basadi ba robale le basadi ba bang banna ba robale le banna ba bang mme bibele yona e hlakile hore ntho tsena ke manyala batho hona le baruti ba hlonofatsang taba tseno so ba tla ba le mabaka a mangata a ka tshetsang taba eno ya hore bana ke khathile nomoro eo e netseditseng e ntse e sebediswa ha jwale le ka hape ka mora nakwana. The number you have dialed is currently busy. Please try again later. Nomoro eo e netseditseng e ntse e sebediswa ha jwale le ka hape ka mora nakwana. The number you have jwale re sheba qetellong lefatsheng le letjha le tlang ho tla ore ke batlang re bone monda kapa e ke batlang ba Kriste ba nnete ba e bone ke hore re kekeng ra hona ho fedisitswe ya ba ha hona ho bewang bakeng sa hona ba nkutlwana jela amazing that
mme re kekeng gare ge ba kereste ba nnete ya ba go utlwa gore lefatsheng le letšha le tlang go tla kgomamelwa ka sabata e se sa kae ba ine lokela ha e tlositswe ha Jesu Keresete a tlile a e tlositse ebe o beile ho re tla tswella ka ona go tswa lefatsheng le letšha kapa lefatsheng le letšha le re tla le newa ebe ho ba le ho re tswellang pele ka ona na ya utlwala o mametse ntate bua utlwa ke batla mo mamedi a ile moemo ke hore haeba lefatsheng le letšha o tla kgomamelwa ka sabata ke mang a itseng o ska kgomamelwa ka sabata lefatsheng kapa selekaneng se seta se re leng ho sona ke mang a etseng e leng gore ha ya fela e leng gore ha ine e fedile re ka be re sa e bone lefatsheng le tlang ho tla ore o ka bo sena moprofeta a itseng ka sabata o tla kgomamelwa Modimo jwalo ka ha re ke letsatsi la ho khumamela leo re ka kopanang ka lona ebile e sa hlakolo hore le hona jwale re le ba khumamedi re ntse re tswela pele ho khumamela Modimo empa re ha re bone Modimo a phatlalatsa letsatsi le la khumamelo Jesu Keresete ha ona letsatsi la le phatlaladitseng e le la khumamelo ha ona moprofeta e mong ya profeteng go bontsha go selekaneng se lefatsheng le letšha le re tlang go le newa letsatsi la khumamelo le tla fetoa o ke batla go enka ka tsobo tsena go ba mamedi ba nkona nna ke bua ka eng ha ke bua ka khumamelo kapa ke bua ka sabata le khumamelo e lo ke re sabata ke letsatsi la phutego jalo ka ha Modimo le phatlaladitse e le letsatsi la phutego ntate wa ka ya hore Modimo ha ka le phatlalatsa kapa batho ba bileng teng ba pele ha ba ka ba khumamela go fihlela kae o ikgethetse Modimo ha sa le mo ile hore o lokela go khumamelwa e le Modimo ya ba o phatlalatsa ena hore na a khumamelwe neng jwale ke re mokgwa o Modimo kapa Modimo phatlalatsa e entseng ya hore na phuteo e kopane neng phatlalatso e ne Modimo a e entseng ebile teng selekaneng sa kgale ebile teng selekaneng se setjha ha ona ore lebaka le etsang go ke tsholo ntate ke lena taba ena e phatlaladitswe o no sena lebaka la hore e phatlalatswe hape ba entse tswela pele empa phatlalatso e ne tla etswa kapa eo Keresete a ka ba entse ke ha ana hlakola go no sontso go le teng jwalo ka ha morena Jesu Keresete a re lemositse dintho tse ne sentse di le teng tseo a leng a di phatlalatsa e le lefela kapa re tlositswe ho tsona selekaneng sena seo re leng ho sona jwale ke re ena le yona ha e ne e fedisitswe e ne lokela e be e phatlaladitswe ho beuwe ho pakeng sa yona a go renge ke utlwa ntate rona a go nge ke utlwa maikutlo a hao tabeng ena e bengweng ke ntate Kuri anda ya hore dilekane tsena tsa Israel di entswe nameng tso boholo ba tsona ho kenyeletsa le lona letsatsi lena la sabata di entswe nameng mme o tleng ha mogana Jesu re bona mo jole ge na le selekane sa moya ka tsela e tolokileng ka yone le ngotaba tsa rona ha Jesu a sa le teng di se di moyeng anda to aga pele eo a tolokileng ka yone ke yona gore selekane seo re leng mo sona ke selekane sa moya sona selekaneng se sa moya se re leng ho sona ha ho a phatlalatswa khumamelo e nngwe e ka etswang ka letsatsi le leng o pa a e sa le Modimo a phatlalatsa le e le hore ke re selekaneng sona se sa moya molao ona o no ngotswe matlapeng e le molao wa nama ha o etswa molao wa moya o ngotswe dipelong phapano ke o ngotswe dipelong wa nkuka ke rena ha o sa bala hona tje ha ke na motho a ka mpallang kapa motho a ka ema mona go nna se ka etsa kena gobane ntho eno e teng ka go nna ha ke qala ke amoela Keresete fela ke amoetse molao wa Modimo ke tlo hanelwa ke teo ena e ka go nna go tlola molao wa Modimo
ke a utlwa. ke tlo hanelwa ke peo ena e ka ho nna ho feba molao wa moya o ona o tlo hana o ka ho nna o gola ha o mane ha ke tswa ke tsamaya ke ya kwana ha ko si ke ntho e ka ho nna e ngotswe ka ho nna ona molao wa moya o re buang ka ona o ngotsweng ka hore o etsang hore re thabe Modimo jwale ntho e ke e bontshang mona ntate wa ka ke re ha e ne e ba molaong wa moya sabata e ntshitswe morena Jesu na sena bothata ba o e phatlalatsa e le hore batho ba re ntshitswe ke maikutlo ha se lentswe la Modimo ntate wa ka o re melao e Modimo a e hlophile ha hona lo mong o ka re Modimo o hlakotse ke tla ho ya ho qetela ntate ka bokhutswane fela ka nako ya rona re le ke a lebana le re ke otle ka bokhutswanyana ho na le kutlwisiso ya hore ha ho bolokwa sabata na jwale re reng ha motho a tlotse sabata hobane molaong wane wa pele ho no ho itse motho a bolawe a ke wa bona jwale re mona mo re leng teng selekaneng sa moya ntate ha o a hlolo ka hlolo e teng e na le letsatsi ya yona leo ye mong le mong a tla hlolwa ka lona o Modimo ha wa ferekana jalo ka batho ka nako ya naneile batho mahlaho a hlola le ho bolayana le ho tletetsana ka malo o boetse a tla morena Jesu a bontsha hore ya senang sida nkele jwa tletetse ene o tlomola le tseng ka mantswe a mang e ne le pontsho ya hore re behetswe letsatsi leo morena Jesu a tla hlola bohle ba etsang hampe ke ka lebaka lena ditemaneng tse ding a itseng di tlohele di hole ha mmoho di tla bona mohlakotong jwale ha morena Jesu a itse di tlohele di hole ha mmoho di tla bona mohlakotong re se re bona hore ha motho a sa e ka lentswe la Modimo ha lokela ho bolawa o emetse kotulo o e re lebile moholo nako e re ba le Jesu ke morena a bo ka holonda mana re tlo ke la bela ntate thinya ko ana le kuthumalang la mabedi khotso zona go kutumara ha ke re le ula wa sa gaua jwale a ba so go dumella ke o bukenye ha go tsena ina ke mme mo hauhe o ke mme o itse fela mo hauhe ndate ke mme ndate okay ya bobe ndate ana ke mamedi wa gona ndate thinyana ha dresa taba tsa ka ho ha re nke fela mo ke itseng ba apostola ha ba ka ba boloka sabata bona ka bo bona ka dispensation ya bona ha re letho ka taba e ha re tsema sala nda a o ya ga bile mkwena ntlela ya ba cheka ba ya buka di ke tsa apostola ka go lo dipedi chapter 1 to 12 ke re sa bone poloko a sabata mo ka rap e bitsa Petrine section mo apostola Paul ke go se ileng yana ya tshitsang ka ga go lo ke re sa bone poloko a sabata go bana re tla bona in the second section of the book Pauline section moithuti ya fakileng ka kelelong ka mona e shere se ka ga kelelong ya fakileng ka betsa boithuto na tsa maipotsa potso e ndate poloko a sabata ha iyo ka ga ke ya Jesu ha iyo o file mangolo ndate wa tso bukenya penolo kwa ba boselana ba le busy ba go thuto shakileng ya Jesu a tsile mafu ndi sabata mo ke go ba gadela fela ka hore o tla ithuta psychology ya batho bana tsa ke se ha ba ba o dula ditabeng go bona ke ga ke hai gwangwang itshena I know their psychology taba ke ena e tafoleng tloela dikereke tsa gona gona ho etswang a o etseng that is none of your business a ba nthwetsela tsa lona tsena ditšhomo tsena tsa lona tsena a ba ntšhomo tsena tse tsa o yela salata o so go gola dietsagala tsa lefatshe ha o kala go etsa develop eng ke sabata ha o etsa develop eng ke sabata e tlo tšhilana le sontaga ha o etsa develop lefatshe ntse le potolwa diketsagalo tsa lefatshe e se le sabata a go re ke re mo nke a tatela se tsa go go ya mkwena ya mo go botlela go bapala ke da a be khotso ndatwa
mo phela ntate hantle ntate pelo ntate hey yana kwa una se tama je tsena ntate o fela ke ntse ke re ka nete re le bua mogana modimo ka o fetisisa ntate ka ntate Thinya ntate ha ke mo mametse o hlotse pelo ya ka ho baneng go tloa qalong ditaba tsa hae o kwantse a di tsheetsa ka ho ngodilwe ho thwe ba di ditemana tse ngata go tsheetsa ditaba tsa hae mme ho so setse ho rona fela ga le ba mamedi hore ha le mona ho bonala mahlakore a le mabedi tje re se re tla iketsetsa qeto rona hantle na nnete ho kae jwalo ntate jwalo hobane ha ke mametse ntate Mofomobe ke mametse ntate Kori ha kutlwe ditemana jwale a teng ntate Mofomobe yena jwale ke ikutlwela maikutlo a hae fela a resela ditaba tsa ntate Thinyane ka maikutlo a hae mme ene borapedi mona maikutlo a motho a re a nke reng ka mantswe a tswang lentsweng la modimo ke phetho ke pu jwale taba ena a sa ba teng ntate Thinyane a ntsa bua ka yona ke bohlokwa haholo hobane le be ke fetileng ha ntate Kori yana le moo la ka bontsha hore hlopha dipedi fela lefatshe moo le hlopha sa Morena Modimo le sehlopha sa Morena wa Lefifi mme dihlopha tsena ha di le pedi tjena ha ona mo di tla kopana teng di tla dula di lwantshana tjena mme ha o bala bukeng Ezekiel mono kgaolong ya 20 o bala temana 12 o bala le temana 20 e hlile mangolo a bontsha hore Sabata e ema e le letshwao kapa e le pontsho pakeng tsa Morena Modimo le bana ba hae mme ha eba Sabata e ema e le pontsho pakeng tsa Morena Modimo le bana ba hae ebile bontsha hore ya hore ba tsebe hore ke yena Jehova ya ba halaletsang taba eno e hlakile hore ba Morena Modimo ba tla bonwa ka ho bolokana ditaelo tsa hae ka melao ya hae e ya khalletsa tsela Sabata jwale ho tla tswa ka hore na ba kgotsana le Fifi na ba tla bonala ka ho boloka letsatsi le feng ke la ka bontshana bo setileng hore e ska ba ya hole nako e ga nne e se bile re tlotse ga nna hora ina ya borobong ke kopa fela re sie le bua lo ntate wa ka rege Ena. Morena Modimo a hlonolofatsa mohlankano wa Modimo a ntseng a beya ditaba tsena a di hlakisitseng ka tsela mofuta o tjena bona ka le ba mamedi re se re tla iketsetsa qeto gona ho ile nnete kofi ya le bontate jwalo ntate ga lebo mamedi re re fenda Thinya nako e fedile ka nnete e fedile kwa male kutumalang mehala e mona e thibal tsatsi ka ke tse skinisela mona ya le Thinya ka nnete go ba hle ke fenda Thinya a teteleta wa tsena nako e fedile hora ke a borobong e se bile le ka nqane wena mamedi e ke go utlwana e be o nako e fedile Thinya Dale Matit. Hai, datwa ka ke hore marangrang a mphoqile o sentse ke bua ke re ke a sheba fumana rakho ho hang ha ke sa na le wena dada ba le ba sutumetsa ya ba bjale ke nana o tla utlwa a tla ba ka tla nda tena go se re baleile se ke dumela wena fela go fega dintlha tsa hao ka mme tse ding ke gola utlwile tse ding ha ya ba jono ntse o bua ka mme dipepe ya ba wa luka a hlenda twaka ke hore hai atjhe ntlha tsena di ngata haholo ntatwa ka nako ke yona e hlenye e haelang haholo fela ntate hobane ke ne se ke ngwapile dintlha tse se mmalwa tse ba mamedi ba di akgetse mona empa ntse ke bona hore nke ka hlwa ke atle ho dinka ka bongwe ke kopa fela ke kwale fela ka lengolo lena la Ezekiel chapter 36 jwale ke tle ke ba le 26 le 27 ya teng ntate ke re okay e re ke tla le nea pelo e ntjha ke kenye moya o motjha ka hare ho lona ke tla tlosa pelo ya lejwe nameng ya lona ke le nehe pelo ya nama ke tla beya moya wa ka hare ho lona mme ke tla le tsamaisa dikomelong tsa ka ke etse hore le boloke ditaelo tsa ka hore le diphethe selekaneng se setjha
modimo o fane ka tshepiso hore o tla tshollela moya wa hae o halalelang dipelong tsa bana ba hae ba mo ratang. Mme moya ona o halalelang ha o tsholletswe dipelong tsena, pelo tsa rona tse thatafaditsweng ke sebe, pelo tsa rona tse ka majwe, o tla di nolofatsa re fe pelo tse ntjha, pelo tsa nama. Mme 27 ke rata haholo e re ha tsena se di etsahetse, ke moo jwale modimo ka moya wa hao o halelang a tlang hore tsamaisa dikomelong tsa hae, a tlang hore thusa hore re boloke ditaelo tsa hae hore re di phethe. Sabata ke taelo ya modimo, mme bohle ba amohetseng modimo dipelong tsa bona, ba amohetseng moya wa hae dipelong tsa bona, morena o tla ba thusa hore ba boloke molao wa hae o halelang e leng molao wa Sabata. Mme ha se ona fela melao e meng e ntse le teng modimo a hlokang re boloke, empa ka kotlolo tsatsing lena re shebane le lwa Sabata. Jwale ntate wa ka dintlha di ngata haholo jwale ka tshulong tseo ke neng ke ratile hore nka di thathamisa, empa nako ha ile hlakoreng la rona. Ke lebohe haholo fela ka monyetla ona ntate o ileng wa mpha ona le bokamedi ba radio ena. Ka nnete morena a hlonolofatse tshebetso ena o ntso e etsa, morena a boelehle a hlonolofatse ba mamedi bohle ba nkileng karolo lenaneng lena. Ruri morena a bokwe, ke a leboha ntate wa ka. Le bile a le tinyane le bile haholo ka seabo sa hao le rena re dumetse ha re o shorta tsore ka nnete o kene o sale o le hole akalo go re ke kene tabeng ena ya Sabata. Mme tabeng e kgolo haholo ntate re tla ba ile re itshakela haholo hape go na le ntlha tse ngata tse lokelang hore di utlolohe tse ngata haholo ka ntate tseo ba mmedi ba dihlahisitseng tse tlhokang ho utlolwa hantle. Ke nnete ntate wa ka, ke nnete ka nnete re le bile haholo ntate morana re bolokela wena. Tanki ntate wa ka, tanki.